Madaka friends a feel we mark ntwewe gore le go nne go feletse ke mmereko o hlaka ga kaka na ke batho ba kae ba ba go eminoke kana go bo bereka ibe ile batho ba kae ba beng ba go eminoke bothata ba lena le robala boroko ba matloga dibesho o se ke wa nyaka go shumisha ke batho ge o bona ba go kgobokanetse nke tšatši le leng tšhomi a sa reng komphe 10 ranta o no ra ke nayo go fetša o mo lebelele ka mo mahlong o tlo o bone gore ga botse ga go roge ka mahlo na ka baka la gore o mongwe go ra ke nayo o ponya mahlo ka pele gore wa tsa eng ya gage kae ka baka la gore o a ba swabisha ge o sa ba fe se ba naganneng gore o swanetse o ba fe sona ke a leboga o go rogeile tlou tša baroka a balli ba rena ba gona ka farm a go meka ka pa radio ntle le go senya sebaka ka kapa 1 2 3 4 alright kakapi ya no mo ditla bua mo kakapa a gone bothata ya mara ke nagana gore ke tope moroka ke motopa kae kakapa radio moroka ke motopa farm professor ke a gotamisha monga ka dumela le ka malome ka kapa ile go le man ya re metšhineng e mengwe megolo man prof le khono le ke di chepe wa tseba re before re tobetsa re lebella pele gore ke gona mola ba ileng ke tobetse na ya ke a bona mixture ke setutla man ka nete re a leboga mongaka ai re go leboga ebile go tamishe re leboge go tseneng go swa banna ya a ke dumediše magoši a borena kua gae ke dumediše batseta ke dumediše baruti ba porofeta mangaka ditšhaba tša ga borena ka moka batheeletše ba motse community radio station ka kua dikgokaganyong tša leago re a letamiša balli ba rena ba bošego ba lekgono re a letamiša ke tamiša le banna ba re šomago le bona ka mehla le ka matšatši ka mo malome ka kapa le wena ga ke go tamiše ke be ke le lebogišeng banna go ba ka mo gare ga metšhini e megologolo banna e mebotsebotsebotse re a leboga prof re a leboga mongaka modimo ke sethaga ka dinako tšohle kgaitšedi tša rena ntle le go senya sebaka nkeke ka mola go tšona ka mola ke nagana re ya kgaitšedi ya ka ke ya kgaitšedi ya ka ke tlo no go fa sebaka ka fao ke moka o tamiše batheletše kgolele kgauswi mo ba re theleditše go ba le gona gomme o nape o role se borala ka baka la gore ge le mampia a re lapile melala nke o re fe go lelehle kgaitšedi batsho ngakhuluma ukuthi ukhala ngani ngiyanibingelela estudio ngibingelele nabalaleli bonke emakhaya ngicela ungazisho igama lami kodwa ngihlala la eDonaldson eMtete inkinga yami ngibhalele uDr Moremi ngoba ngicela ukuthi angisize nginenkinga kakhulu ngoba ngiyagula since ngagula mangiceda ukushada ngihambile ngifuna nosizo myeni wami angihambisa ngapha ngapha kodwa angisiza kahle angipholi abanye bathi ngihambe ngiyothwasa ngithwasile mara still kuyafana umehluka ukho nasekhaya lami la ngishadele khona kunenkinga kumanje umntanami una 7 years uhambile ekhaya uthi ubona untshela ukuthi lapha phezulu ubona umuntu olingana nelofu ugqoke ithayi so umntana akasahlala ekhaya and ngokubona izinto eziningi vele lapha ejaridini and sizamile ukuthi siyalungisa sibabisa abantu bazosinceda kodwa still kusafana manje ngibhalele lana ukuthi ngicela usizo ngoba angisazi manje sekumele ngenze njani ngoba yimi umuntu ohlala kulela ekhaya nabantwana bami yithi abantu esixakekile kakhulu tatabo nawuthi ubona izinto eziningi ukhuluma ngani kusho ukuthi okunye khona ngelinye ilanga nganothisa efrijini mangithi ngithola amasomntana nami ngicede ukuthenga amase efrijini mangithi ngenzela umntana ukudla nakhona bengibuya kaMangwane ngithi ngenzela umntana ukudla ngithola amasamanzi yabona amanzi abangathi khona uthela amanzi ngathula amanzi la beka skuni
amanzi nje bese amasi bese sengathi amanzi. Okay, ibisi bengathi mamanzi. And mawuthi uyabheka ngiyabona vele ukuthi la endlini uyabona sometimes kuba ne-feeling man ukubona ukuthi ayikhona into engahambi kahle. Ngathula. Ingahambi kahle njengani tatabo. Like ukuthi ngathi khona into beyikhona. Yazi sibawa inne. Ungabulalisi umlaleli ukuthi acabange ukuthi ukhuluma. Hayi ukuthi yena asicabangela ukuthi wena ukhuluma ngani. Yebo. Whatever uyibonileko kaka malumka kapa ngabona into eso ngabona so. Okay, kusho ukuthi ngasho ukuthi bengakaze ngiyibone like physical ukuthi ngiyibone but bengibona ukuthi khona into imoya emibi ekhona la kuleli khaya leli. Ngoba okunye futhi nginotisile ngathi ngiyahamba ngiyolanda indayela zami ezizongisiza. Enezise fridge into engizusubhlungu bese fridge kwenze kwazi kwaba kabili. Mangithi ngithola ngathi kunamafinyila lapha phakathi. Moshakele ngathi namafinyila. So nabantwana abalali ebusuku labantwana bamantombazane bathi bayacendezeleke ebusuku. Kwanje uhlala kuphi? Ngihlala eMtete. Ekhaya kwakho nofana ekhenu? Kwami la ngishadele khona. La ushadele khona uhlala nobani? Ngihlala abantwana bami. Inroda kwakho iphi? Usemsebenzini. Utheni nawumtshela kwizinto ozibonako? Ngiyamtshela like yena njengoba ngisho ukuthi ke sazama nje isikhathi esiningi alanda abantu ukuthi bazonceda mara akusizakali manje okubhlungu ukuthi kuhlala mina lapha ekhaya yithe sokolayo yena uza ngaleso sikhathi leso. Ucedile ukuthwasa sewuyinyanga wena? Kusho ukuthi ngasho ukuthi into angisekuthwaseni ukugula because ngathi mangiqala ukugula mangihamba bangitshela ukuthi kumele ngiyothwasa. Bathe nabathi uyokuthwasa bebathi unabezimu nofana bebathi i-reason ukuthi uyokuthwasa yini? I-reason bathi is because abazimu bangigulisa because bafuna ukuthi ngibe isangoma ngithwasa. Sisi wathwasela ubulwele nofana wathwasela ukuthi unabezimu? Mina ngogula njengoba ngigula ngathi mangifike enyangeni ithi ngiyofuna usizo inyanga yafika nje ukuthi wena unabezimu kumele uthwase. Okay. Ngenxa ukuthi vele ngizobhlungu emzimbeni ngafuna ukuthi ngiyenze lento efuna ngathi ukuthi phela kumele ngenze lento efuna abazimu ukuze ngizokhona ukuthi ngiphumule. Wathwasa khona enyangeni le yakutshela ukuthi unabezimu kosa uthwase? Yebo. Wena ubonani like mhlawumbe ukuthi unabezimu mhlawumbe? Ngaleso sikhathi mina alilutho nje bengangaboni lutho. So solo wathwasa upholile? Angaze ngaphola. Awukho nje umehluko kunokuthi kube khona umehluko kuyaphambili ukufa. Uchate njani like bakukhiphele ilobola nofana bakuhlabisile nofana bayenzeni? Ngihlabile. Uhlabile. Ngiziwa itwelini. So njengoba uze la eBijenja khulu nangu uDr Mremi ufuna ihelebo elinjani? Mina bengisacela usizo bakithi ukuthi ngikhona ukuthi ngisizakala ukuthi ngiphole nalapha ebaleni ngoba kumanje indaba zalapha emuzi lo ngoba ngishadile mara asizwani futhi nabo sikhwizwa bami and mawuthi yabuka akekho umuntu engathi ngikhalela kuyo ngoba ngizamile ukuthi ikhulunywe le ndaba le because nefamily yazi ukuthi ngeke nabo sikhwizwa bami ngazi ukuthi into engathi siyayibanga mina nabe yini lengaka ngoba indaba yaqala endabeni ukuthi mina ngimosha imali endoda ngiyodingisa ngapha ngaphoda ngipholi. Abosikhwiza bakho bathi wena umocha imali yendoda kwakho? Yebo washo njalo ngoba bangifonela kusho ukuthi isitolo sakhona side kakhulu ngathi noma mhlawumbe khuluma sesi asize siyasifuna. Yeah ngoba kushuthi khona lo anti omdala bayanokuza vele isikhathi esiningi uyu muntu benginomtshela inkinga zami ungabona ngimtshela ngithi yazi mina ubhuti wakho like uyakwenza okunye but imali akanginiki sasiplan ukuthi sifuna ukuthi sibhadare igrocery like lama grocery swabhadara from January nithi ngifuna sibhadare igrocery bese siyashare ukubhadara isociety but ngithi mina inkinga anginamali but ke ngoba bekhona umunye ukushuthi ngiyengahamba kaye enyangeni ngicale lapho ngahlala enyangeni mina bacela omunye umama uthi azogada abantwana bambhadara wacelwa ngibani?
omunye owefamily osePitori ahlangwe ashuthi wakhulumisana nomyeni wami ukuthi baba ufuna umuntu ozogada abantwana yeah then okay batholakala umuntu ozogada abantwana bebambhadara loya mama loyo yabona until ngaze ngabuya mina still ngakapholi ngabuya ngeze ekhaya mangibuya ngize ekhaya ngabona ukuthi le mali le ebhadara lo mama bekuyi 2000 ngabona ukuthi yabona ngoba sengibuyile isibethe ukuthi ngimise lo mama khona sokhona ukusave imali because umyeni wami bengibheka ukuthi ngidalangisa ngapha nangapha nokuthi abhadara umuntu kanti sengikhona ngwamiswa kumuntu mamisa umuntu ngacela omunye umama ukuthi azosiza at least yena bekeza just azowasha bekeza kayi1 ngeviki bengimbhadara 450 ngenyanga okay nakhona wakhamba isikhathi ngabona ukuthi hayibo imali ngibona ngathi mina ngithola imali la ekhaya okwabona ngathi mhlambe or yilo mama lo indoda mhlambe mayikhipha imali ngisimele ibhadare lo mama ngathi hayi lo mama akame yabona ngathi hayi sizozama ukuthi siwashe nabantwana bami azange umtshele umyeni wami ukuthi lo mama lo ngummisile because bengineplan ukuthini ngifuna ukuthi sihlanganyele mina squeeze wami sibhadare grocery sibhadare jama kancane indoda yakho nawube ungayitsheli ukuthi wena ujamisa lo bofuna ukuthi aqhubeke athumele imali yena azi ibhadala umuntu khani wena uyayithatha uyayiberegisa because angithi yena beyanganginikeza imali njengomkakhe so mina bengifuna ukubhadara society ngibhadare grocery so wabona ukuthi nangakunikeli imali into erege yokuthi wena uthole imali from kuye kosa umkhulumela umtshela amala yebo bo proud ngalokho ukuthi wena utshela indoda yakho amala cha bengekho proud but bengekho into bengizoyenza because bengifuna ukwenza into ebalekile igrocery ukubhadara grocery nokubhadara society beyizinto zasendlini lezo indoda yakho ayebe ingakunikela imali umfazi wakhe hayi angimazi ikinga yakho nabo mkharhu wakho yathoma nini yaqala lapho ke mase sebathi mina ngidle okay umuntu bengikhuluma naye belo mdala bengimtshela ukuthi hayibo ngamtshela ukuthi mina lo muntu lo ngumisile ukwabona ngizothatha le mali le ubaba thatho ngizothatha le mali lena then bese ngibhadara ngayo society then bese sishare ne grocery yabona bathi hayi akunankinga savumelana ngoba mina because behlale sixoxa ngimtshela inkinga zami but ngelinye ilanga mangala sengithola i-call sekuthiwa mina okay sengibuzwa umunye wefamily uyangifonela ukuthi angitshele lo mama loya useza nalo washa ngathi mina ya useza wayengibuza wathi hayi ngiyabuza phela ngoba ngizwile kuthiwa akasezi wena udla imali yendoda ini wadwadi ukwabona ngathi mina ayi mawukuthi mina ngidla imali yendoda ubani ukutshelelwa ngaba nalo saphendulana kabi vele because the way naye angi-approach ngakhona zangize ngithande because ngase ngifeel ukuthi ngathi ngiyakhulunywa emasayidini yaqala lapho inkinga ke kwaba ngonokungazwani sekunamagama amabi nasebantwaneni ngizwe ubuhlungu kakhulu ngiyabona ukuthi mina bangangilwisa but manje akuzwe ubuhlungu kakhulu abantwana bami because manje batshela amagama abuhlungu ukuthi lapha akusikubo and khona elinye igama lakhipha omunye uanti jama kancane sesi la uhlala khona kusekhaba undoda yakho kusekhaba undoda indoda yakho ilasbon uye yedumfana okay so wathi kumntanami should beyakhuza umntwana wakhuza umntwana athi when the way ungezwe ngakhona and uhlale wazi ukuthi umama wakho mangafa la wena uzohamba la and into engizothu ubuhlungu kakhulu mina ukuthi each and everything labo uanti makayi futhi lo mncane kakhulu makayisho abantwaneni bami ngiyatry ukuthi ngikhulume nomyeni wami utshela ukuthi hayibona izingane ezihlukumezeka because abantwana sebathi bona abasafili ngathi lo mdala uko wangimangaza ngumthumile emall uhamba ilanga lonke umntwana ngithi and then kwenze njani sisi wahamba ilanga lonke ngikuthumile yazi mina mama ngathi ngashaya umoya because la ekhaya mangila ekhaya ngathi angikhona ukuphefumula because nalo ukuthi nini bafika basitshela utaxi ekhaya basitshela the way singakhona ukwabona manje ngizwe ubuhlungu because umyeni wami mina kusumuntu okhuluma kakhulu mara nanoma izinto zimochakala sewuyathula yena umuntu othulayo azi uyathula yikho nje into ayisho vela ayithulele so abantwana bakhalela mina ngapha ngiyakula wena na umtshelako aka-act uyayithulela nje atido abazali balendoda basasekhona cha ngibathola abazali bangasekho wekhona nje ifamily yakhona abobhuti bakhona and nabo ubhuti ke ngeke ngakhuluma nabo vele ngendaba le yalapha ebaleni bayayazi
and then mhlawumnye ke wathi uthathe inkiga zakho mhlawumnye ubatshele ekhenu ukuthi mhlawumnye kube nomhlangano ukuthi mhlawumnye into le ikhone ukukhulunywa. Kusho ukuthi mina kahle kahle ngiqale ngatshela umndeni wakhe because ngibelieve ukuthi mawushadile ngisho mele mawunenkinga uye ekhaya indoda yakho ukhulume nabo before uye ekhaya. So ekhaya bengakazi ngikhona. But inkinga zakho ziningi khulu. Ziningi zingaphezwa amandla ami kungakho manje ngizela abanye yabo ukuthi ngiyagula first of all. So kwanje uze la zange uye ekheni uyobatshela nje nangabe balalele umhajo khona bezwa bonyana umntwana nabo uyaxhaga. Kusho ukuthi mina ama-parents angisese nawo abazali shothi khona ifamily nje ngwama. Wachata ngabentwana bangaki nawuze emtjhadweni? Bebayi-2. Usengabentwana bayi-2? Ngibo laba batshela ukuthi okay uhlobana njani nomalo? Umangwane wakhona la emshadweni wami. Wendoda yakho? Ke gopela le lokisetse mme o microphone mo. Mma go rena le gona? Ke teng go tsalena. Re gona. Teng. Makoti ya gago sho? Walla. Dillo ka moka ga tsona tše a di bolelang gone jwale le tše a seng a di bolela tše wena o di tsebang. O tseba eng ka metlhako ya e bolelang? O mpoditse ka yona ka gore nna mo motete ya sekgale ke tlile ka 2021 ke nako ke tsereng ka yona. And then ke mfumana a se mo gae a tswile ka malwetse. And then ka nna go fitlhela ena boa ka bo July. Ke ga thoma go nkhumana mo gae. And then ra nna thoma go ntloela ka re na sa ntloela thata before a tsewa. Na sa ntloela thata. And then nna ke mmangwana monnola mmage ke sesi wa Ramogolo. Wa Ramogolo ga o nape o le wa ngwana motho le mmatswala. And then wena mma go rena jwale ka ge go jwale o tseba kapa o ile wa tseba mathata a gage o dirile eng mohlomongwe go nyaka go tseba gore wa ngwana modimo a tla ke jwa ga ka goba ke eng se o se dirile? O ile ge a tla a mpegela ditaba tse a mpegela setse dihlakahlakane ke 2022 ka Good Friday ya teng ne gona le sese o na nna go nna gape mangwana a monno ke mhlokometse. And then ile Good Friday nna ke teng le tšatši le a theoga and then koloi ya kena go kena rakgadi wa bana le ngwana wa sesi wa monna ba tlile ka koloi ba ntumedisa ba tlo tsa mokgekolo ba mo isa ga gage. And then after mo ke bona rakgadi a sa thaba ka se itse gore wa ya sa thaba ka gore mehla o ba a thabile. And then go feta matšatši ba tsamaile ke ge go tla ena a tlo mpotsa ka dilo se ba mo dirileng tsona ba tlile ko lapeng. A mpegela gore na sana le ngwana e le monyana na le beke 1 a tshwere ya bo-2. A re ba tlile ko lapeng ba mosekisitse ba mmotsa ka tsona tseo tsa go ja ditšhelete go senya tšhelete tseo ka moka ba mo ntshitse ka mo lephekong ge ba mmotsa tsona ba mosekisa o tlile go nnalla. And then ka re bjanong ditaba tse bjana go ka ona ke tata go bana a tlile and then o bolele nae mmotse a bitse bana ba a ba bee mo fatshe. And then ba bolela gore ba baka eng le wena ba e hlalose and then e utlwe ke batho ka moka re aowa ba ile ge ba bolela ba re nke ba bitsa mmamogolo wa bana ba a tla utlwe se ba se bolela rakgadi o mogolo a gana re ge ya ka tlamo nna nka se bolele selo ka re bjanong ka re tse ke mathata tšenya ka batho ba bagolo ba di rarolle. Ke mo ke nna ke mo eleditseng ka re tate wa bana o na le boabuti ba gagwe taba tse di tse o begele bona and then ba tle ba nne mo fatshe le ena ba mmontshe gore bana ba bjanong ge ba sepela bjana ga ba sepele mo tseleng e right ba be mo fatshe le ba botsiseng gore ba ba kaeng le mogadi wa bona. A shinge e direga eo ya gore ba botsisane go fihla gona bjano. Sesi ngibuyela ngapho ngakuwena indaba lesewizwe maybe times 2 times 3 yokuthi wena na ungabhubha abantwana bakho bazokuhloga ikhaya kuphatha njani into enjalo? Ingisubuhlungu kakhulu into enza ukuthi ngize ngisukume because ngizobuhlungu ele into engenza ukuthi ngizobuhlungu kakhulu ngizibuza ukuthi mase ngingasekho mina mabazokhuma kanje mase ngingasekho mina like umyeni wami njengoba ahlule ukusolve ama problem ngisesekhona mangasekho mina
umntana wami uzoba njani, abantwana bami bazoba njani. Okunye futhi enginokucabanga ukuthi cause la kusemhlabeni asazi ukuthi uNkulunkulu ubani ozomkhumbula between mina nomyeni wami. Ngenzeka ngiyagula mara ngenzeka ukuthi mhlambe kube uyo ohamba kuqala kunami. Indoda yakho iyazi ukuthi ula nje. Ngimpalela imessage akakayifundi. Azange umfonele. Lutho angifonelanga because uyakithi anginamali. Ngibhalela imessage ku-WhatsApp ngamtshela. Ngoba futhi like nje le message le njoba ngibhalele namhlanje benga expectanga vele bengazi kukhuluma iqiniso ukuthi izophendula namhlanje. Nje eCarbon Road yakho ngubani oyazi ukuthi ula emutse nje? Cha akekho. Because vele abosikuzwa angikhulumi nabo namanje amanamba wabo ngicela ukuwafuna komunye wefamily because ngicabanga ukuthi mhlambe azodingeka. Because emva ukuthi kube nale yalona le because baye bangibambela i-meeting mina. Mina bosikuzwa bangilanda bazongisekisa lapha endlini. Ceda bangitshela bathi blood is thicker than water, abakhuluma bangitshela la mehlweni mina. Right. Moroka. Taba tša mmeo di kweša bohloko. A nke ke dumela gore ba re motho a se motho le polelo motho a bolele. Because ge dilo di senyega go ne le mosontšeng di bulege molomo gona. Wa bona go njwale auso a ke mmotse gore a ke moromen. Mara ge auso a ka kry-a boyfriend ka thoko ke tšatši la tlo tsebang gore monna ga go kgona go bolela. Ge a ka boela ga gabo ke tšatši la a tlo tsebang gore monna ga go kgona go bolela. So go njwale dilo di a senyega gore no monna ka se motho le polelo. A ke tsebe gore na e kwagala jwang wena Moroka ka fao? Eno sikwagala gabotse malome ka kapa. Okuqala mama ngifuna ukwazi ukuthi wena bofuna ukuthi ubaba lo ayenzeni, bofisa ukuthi ayenzeni. Mina uqala mangumtshela bengenje ukuthi mhlambe uzohlalisa phansi. Yeah. Njengabo sikwiza njengobhuti omdala like angizabusisi bakhe. Yeah. Ahlalise phansi abuze ukuthi inkinga iqalephi kwabanjani nokuthi isolve kanjani. So lo azange kwaze kwenzakala because angazi kuzokuba namhlanje. Ngoba uthi namhlanje umbhalele ilokho nje imessage yazanga aphendule. Emalangeni mamtshela ukuthi uyagula, uyaphendula ama message wakho. Mina abo manje uthi umyeni wami sengashintshela ngifuna ukukhuluma usengishintshelena icaleni ngifuna ukukhuluma ngaphambi koNkulunkulu because bekehla nami since 2018 ngikhulu bekehla nami angisalena lena le but angazi uma mhlambe siyaphelelwa amandla because asakhulumi mina naye. Ugcine nini ukuza lapha ekhaya? Bekakhona weekend mara mahambile ngizombona mangabuya sikhuluma. Uthatha isikhathi singangani ukuthi abuye? Uyathatha 2 weeks or iviki or isikhathi ahlala isikhathi eside mahamba isikhathi eside kuba 2 weeks. Naye uyazi ukuthi ekhaya lapha bakhona nithi abantwana balingana nelokho nje nelove. Uyasazi story sakhona. Uyasazi. Ngowe ngamtshela futhi ngathi ngiyengezwe nenkukhu ikhala. Yeah. Bengabo ma 1. Manje ngibheka isikhathi ngaba 1. Inkukhu lami lekhala ngathi khala inkukhu hamba namatswele. Ngizothuthi yakhala ngithi hayibo akwazi. Like hasina inkukhu ehamba enamatswele. Ikhala la ngase fastereni ngamtshela. So into engizwisa ngayibhlungu uthi why mina mangikhona like lezi zinto lezi angizizwe. So ngifila ngathi ubona ngathi mina or yimi engicreate story kanjani because yena first of all akusumuntu ohlala ekhaya. Makafikile ufika beka lento ayibekayo uyandlula uyahamba. Uyapi? La suka yakhona. Ubela thori ngithayintwana or usayakuphi la whatever nje la suka asho khona ukuthi uyakhona. Niyakhona ukuthi nibe together nilale together nakazekhaya? Asixoxula ulala endlini yakhe nami lala endlini nami ngengogula ukuthi ngiyagula. How many years uchatile? 2017. 18 wena nalo baba lo nisathandana? Ngisathandana ngazi okay sisahlalisana ngazi ukuthandana sisathandana ngoba phela umehluko kunokuthandana uthando nabantu abahlalisanayo. Ngifuna ukubuza ukuthi ana ithando lisesekhona na ngoba uthi ubaba lo makafikile ekhaya ulala ngale nawe uyabuya ulala ngale. Vele since nje ngigula mina vele ngilalela nge1 ngiprefer kulala nge1 because ngiyathunuka. Uqale ilokho nje nge2017 ukugula? Uqale 2018. 2018. Ngoba siyabona ukuthi unomntwana omncane
indaba le yokuthi ubaba alale ngale wena olale ngale iqale nini? kusho ukuthi mina ngeke ngahamba ngayohlala komunye umuzi ngiyolashwa nini bekuyi 2022 mangaqamba mangahlala lapho the whole year ne futhi mangibuya kulo muzi salala soyi2 endlini eyi1 yeah futhi la kwahlala khona isiso kwaba ukugcina kwethu ke lapho but yena uyavuma ukuthi mntwana akhe loya omncane uyavuma yena. okay ukugula lo ukuphethe manje yini into yenza ukuthi wena nalo baba lo ningamani nihlangane? Yangilimaza lento la esibelethweni. Yeah Yangilimaza ngathi grinder mayikhala njenge grinder and affect umzimba onke. Isibhedlela ukhe wayi? Isibhedlela ngisihambile. Qale khona because bengisebenza khona vele esibhedlela eBinoni eClenwood. Yeah. Qale khona ngihamba ama private doctor kakhulu ababoni nix because inkinga yaqala mangiqeda bathi kimi ngine-cyst. Bathi mele ngiye theater ngiyoyikhatha. After that mangibuye theater mangithi ngihamba ngiyikhatha bangidischargeile yaqala lento bekhupha bangathi khuphuka intuthu engathi intuthu like ismoke vele esiningi ngathi yakhuphuka sizongivala umoya because bese ngilongibhodla until lento ngathi seyiqinile sokumoya osogqwele soyakhala ngathi grinder. Yeah. So okay wabuya lesibhedlela wabatshela ukuthi phela after mangibuye theater lento le angiphole lento le ungathi ukugula lokuya phambili okay wabuyela lo wabatshela? Ngibuyelile. Bathini ku? Bathi angina nix because namanje ngibuya khona esibhedlela ngoba nginomntana so ngibuya khona esibhedlela wangicheck udoctor wathi isibetho sakhe asina nix awuna nix. Ungaphinda uthole umunye umntana dewe ngakhona asiboni nix wazathi asikisini asiboni nix because ngathi ngicela ngithi ngicela ningenzi ingikhiphe isibeletho because into yangilimaza bathi sizokukhipha ke reason ethini. No kusho ukuthi la angisho esibhedlela mangithi mhlamba ababoni next kusho ukuthi lezi zinto le kumele ukuthi mhlambe uze sicheke sibone ukuthi inkinga engakuphi. Kumele ukuthi thina sicheke abantu sisebenza ngesintu kakhulu angisho. So ngizo uthi uthwasile wena. Wagoduka? Ngagodukiswa ngenkomo nje. Indomba yakho iphi nje? Ikhona lapha baleni. Amathambo uyawazi? Ayikho into engaziyo mina. Imithi uyayazi? Nokodwa. Ayikho into engazi because lapha kulo yamuzi bengigula. Mina ngihlaliswa ukugula nje. Ayikho into neyi1 abangifundisa yona. Mina into bese ngithandazela nje ukuthi because bengibatshela ekhaya ngithi hayibo ugula kuyaphambili ende lo muntu lo ngibatshela ukwenzakalani bathi bona ngibekezele then ngabekezela ngahlala. Uthwase isikhathi singangani so? Kusho ukuthi ngenile imizi mina ngithwasi kusho ukuthi ngiqale ngangena komunye umuzi. Yeah. Mangena lapho ngafusho ngihleli 3 months ugula lo kuyaphambili. Sabona sachifta sathi mhlamba amadlozi awafuni masiyaso kuyimunye bathi amadlozi mhlamba awafuni lapho because la engicede khona kuse Pitori nakhona ngebese kuwes3 lapho. Phela umuntu makayo kuthwasa kumele ukuthi aphuphe or amadlozi bamnikeze i-direction yala kumele ukuthi ayokuthwasa khona. Wena i-direction yakho yahamba njani? Mina lento ngihamba ngumuntu oyofuna usizo. La kusho ngasho ukuthi nje ePitori lapha ngathi mangifika khona ngihamba ngumuntu oyofuna usizo. Bafike bangitshela ukuthi hayi amadlozi okay wathi logobela and mina angeke ngize ngikhona ukuthi okay wathi okay unaka ukugula but into ephakame kakhulu amadlozi ithi ngokulaphe but wathi mina angeke ngize ngoba nithi nina nibuya komunye ayibe ngisuka kwenye inyanga. So besikhulumile nalenyanga lo abona ngigula ukuthi hayi ithi ngiphume ngiyobona abanye sizwe abanye bazothini uyabona because ukugula naki yaphambili. Mangifika le nyanga le yangitshela ukuthi mina ngeke ngize ngikulaphele enye inyanga since uthi wena ubuya enyangeni ngisho because umuntu oyocheka then bese ngibuyela lapha ya ugobela wami loya. Wathi mina ngeke ngize ngikulaphele omunye umuntu. So ma ukuthi uzohamba then angeke ngize ngikulaphe but ma ukuthi uzosiza ufuna ukusizwa yimi or uzoqedelela la ekhaya then ila isingakhuluma khona. Ufuna usizo njengaba ngisho ukuthi lento iyangishisa mina bengifuna usizo bese sengivuma nawe yini ngathi okay ke cela ukuthi ngisize.
khona lapha ePitori, then la ngaze ngabuya khona akukho niki sengikwaziyo. Ngabuya ngigula njalo. sho ukuthi uthose kayi-3 Ngena imizi kayi-3 but lapha ila ngiphothule khona lapha ekugcineni. okay ekhaya awulali sisi kunezinto zahambayo kunabutokoloshi kunento eziningi ezenzakalayo lapha ekhaya umuzi onjalo angeke nibe nokuphumula lapha ekhaya ngoba wena ekugcineni bazogcina sebakubiza ngabo umthakathi ngamagama angasi right ngithola so nalo baba lokuthi makafika ekhaya ukuthi kuzokhona ukuthi kube mnandi kumele ukuthi nithole imithi izokhona ukuthi ilwe kakhulu nalezi zinto lezabathakathi zibekilwe lapha kule ndawo le uhlala kiyo ngizokhuluma ukuthi wena awusanawo umndeni baphi abantu labakhe bakushadisa abomalumi abo auntie baphi Umamncane wami washona. Asho ukuthi ongasho ukuthi bekuyifamily bekumamncane wami because labanye bekuyisibongo ofanana. Sho umamncane wami washona. Sesi ubuya phi ekhaya? Buya kusho ukuthi ngibuye Davidton ngikhulele Davidton. And then njengoba ungana abazali abantwana bakamama ko baphi? Bakhona eDavidton. Abomalume abasekho. Bashonile. Kusho ukuthi ni family yasekhaya abantu abadala vele abasekho. Bashonile. Okay. Bengifuna ukwazi sesi ukuthi phezu kale lokho nje inkinga le khona ngale bakushadele khona azange ubize umndeni wasekini ukuthi bafike bazokhona ukuthi bakhalima abo auntie impilo izokhona ukuthi ibe right lapha kule ndawo lohlala kiyo Cha bengakaze bengikhuluma nje nalabo umndeni nithi mhlambe yibo bangaba namandla mhlambe ukuthi bangakhuluma nabo lapha abo auntie umzimba lo ngoba ngiyawubona ukuthi uyaphela ngowakho lo mzimba manje nje ngoba nje uyagula uyaphela kancane uyaphela wona okay mama unena kuka utsi basesi asina kwetelle ke thomile moitse ka 2017 before anyalo o go boditse mathata gage o mboditse le nna sekenyetso ke lemo e ka ba go boditse nenso a se khale from kana kwe yena borakgadi ba mosekisa o mboditse nako e ona ka re fedile bjana ke tlo tlabega ge yena a tla mo go nna alla ke re gore o rita ba di tswela pele ko gae a sanka wa bitša monna gage le yena wa mogalema monna ga ka mmisa ka mokgalema go tswile koma ka 2022 ne ke bolotsa ditlogolo tse pedi nna ka e ka mmotsa ka botsa le bo mmamogolo gore nna ke tlo bolotsa bana mmamogolo a re le nna ko o bolotsa ka thukwe setse ngwana wetse ka re bjano nna ke a mo kgauswi mo ka gore ke na ke nnoši ko lapeng then ngwana wao mollio na a sa ikome o ile ga koma yo o tswa freita ga re tshwanetse o tloga le bana a be sa foune se tata gare nna ke nyako ya kome mola a ba o itse gore gae tata ga o mo rometse go gore rakgadi age le mmamogolo a gore ba botse gore o ya kome pele ge o sa botsa bona o ka seke wa ya kome o ile ka nnete a ba botsa ga se o wa letšatši lephirima nna ke bona a kena ko go nna tlo ntha re nna ke ya kome ke re ge o ya komeng gona o buitse tatago boa o botsa mmago a re ke ba boditse ke tswa ko go rakgadi ke tswa ko go mmamogolo ke ba boditse ka rong a wa go molato boela ko lapeng mmago wa go phuthela ente re tla tlogana go ka re mmamogolo wa go botsa o tsogela ko komeng setse ya madibeng then dikomaga di mo go wan di a mologana and then ke kgonne go tsaya ngwane o ka mopataganya le wa ka ba bolotsa and then ke boditse rakgadi o mogolo ka re bana ba bolla le ngwana a butia go wa bolla ke aparetse ko ga gage o sala a dumela a šia gate ko komeng a šia nthe ya re sepetse bjang ko komeng ka metšielo ya bana ba metšielo ena le tšhelete ya dipheko ke tlile mo go mmago ngwana ka mmotsa ka re go na le komeng ngwe ya ka tšhelete bana ba phekola a re ke bokae ka re ke 100 rand e one a mpha yona ka ya ka yona ko komeng ngwana o phekotse dipheko di a šupa ntwa ko lapeng ke ile ge ke boa ka re ne le nthomile ko komeng melaetsa ke weekend tata a bokae a re tswile o ile ko lefung ka re kgopela gore o mo founele ka re ga fitlha mo o tlo tsamaya ya mmereko o mo founetse then ka nna mo le mosadio
then ka bolela le yena ka phone ke ile ge ke mmotsa ke moraga ke re ditabashidi ko le nthomileng go teng mabapi le ngwana a lena ba re go ntwa ka molapeng ka monna mmofase le bitsana le nne mfase then le rarolle bothata bo o mongwe le mongwe a ipolele gore ena o tshwenya ke mang ka eng then a hlalose then le kgone gore o a nang le bothata le mokgaleng a ntha re ko go utlwile ke tla botsa bo abuti then ka botsa le mogadi wa ra nna mfase ra bitsa bana ba ka re o mongwe tsere o mongwe a šiatse wa o fetšane and re tla ba mfase ra ba botsisa nna ke sale ke ntse ke emetse yena ga tlo ntha re ke biditse bo abuti le wena tlang then e tle re utlwe bana ba gore ba re go fihla gona bjano ga šia ba bitse okay sesilapha ekhaya mangithi mhlambe mawupheka abantwana bayadla bonke nabantwana babolo kanje babo auntie ukuthi abantwana baka auntie abekho abasekho abasahlala u-auntie lo mncane nayo uyasebenza lo munye kwakhe so ngisene nalabantwana bami kuphela because noma azile u-auntie kumanje ugcina le stradini sizwa kuthiwa nangore simbonelele then mara indaba yokuthi wena nalo baba anisalale endaweni e1 ngoba wena uyagula angivumelane nayo ngoba umuntu mangithi mhlambe makathatha umfazi makagula akutsho ukuthi ubaba kumele ukuthi aphume ekamereni ayokulala ekamereni elinye kumele ukuthi alale nomfazi wakhe amnakekele ambone ukuthi lo muntu lo makabe mhlambe uyagula akhona ukuthi ebusuku mangabe umfazi lo mhlambe akalale akhona ukwenza iplan hayi ukuthi ubaba alale kale wena ulale ngapha akusiyo lento niyenza ene indaba yinye ubaba kakapa withi wayekhuluma wathi akekho undoda angakhulumi mawuyindoda kumele ukuthi ukhulume mangabe mhlambe umndeni wasekini uhlukumeza umfazi wakho nguwe njengendoda kumele ukuthi usukume ubabizo ubatshele ukuthi 1 2 3 ayenzeki ngoba ngisho kwalethwa nguye ekhaya so nguye kumele ukuthi akuprotect abatshele ukuthi lento bayenza phezulu kwakho njengomfazi wakhe yena akayifuni njengobaba walangala ekhaya akuzokwenzeka ukuthi ube ubaba ekhaya umfazi wakho bamhlukumeze bese wena uthule uthi mina ngikhulumi ngoba mina ngisithulele nje kusho ukuthi umfazi wakho kumele ukuthi abulawe wena njengobaba unomlomo mara ukhulumi so kusho ukuthi wena sesingale inhliziyo yakho yakutshela ukuthi uphume inkinga ukuthi awazi ukuthi mawuphuma uyapi yazi ukuthi ngizoyapi mara manje ngiyacabanga kona bengisamangane ngihlala ngimtshela mangane ngihlala ngimkalela kulamelanga ngihlala ngimkhaleni mangane kuniyafika lento seyiseduzane kuyafika ukuthi ngihambe and ngiyezwa yasengizonda noma ngiphuma ikuseni mangiphuma eminyango mangicale ngimejaridini angisajabuli kulela jaridi nje angisajabuli inhleke angazi kwenzakalani ngiyamtshela mncane nangiyahamba mina sengikhathele because first of all ngihleli la angihlelanga kamnandi yazi kubhlungu kanjani umuntu wesifazane bengitshela ukuthi one day ngizokhula nami ngishade bengifisa ukushada ngithi ngizoba nomuzi wami la ngizokwazi khona ukuthi ukuhamba mara lapha yana angikhoni ukuthi kwami because nalama khama abhlungu aqhamukayo emaceleni khaya mo ingwadwadi angikhoni ukushaya isifuba njengomfazi ukuthi ezikole ngisho ubona lemalanga mina angizwani nokungcola ize ngigula kanje kodwa ngiyazama but noma ngibona idust ngiyanyanya uyisusa ngiyafana sengibona yonke into ifana yonke into ifana because angijabuli kusho ukuthi abo auntie bane imizi yabo bayabuya baphinde bazokulawula la ekhaya lo omdala shema angifuna ukukhuluma manga since saxabana azanga akaphinda buyi umuntu naye lo mncane umuntu obuyayo ilo omncane because lo mncane into engizosubhlungu benimabuyi khuma amagama abhlungu ebantwaneni kimi aka ukhuma la ebantwaneni abantwana bamahlaya bangintshe bakhala bathi mama mara makunjena mara makoti ngitshela ukuthi bengifisa ukuthi ungakhuluma iqiniso yini into ikhiphe ubaba ekamereni yamwenza ukuthi ayokulala ekamereni elinye ubaba ilokuthi umuntu ahamba ebusuku so mina uhambe ebusuku uyapi uyokuphuza
or wenzani ngoba indoda ngisho mayihambe ebusuku kumele ukuthi mayibuye ekhaya izokulala ekamereni lakhe. Yini into enkulu ikhiphe ubaba ekamereni lakhe yamwenza ukuthi ayokulala ekamereni. Angimazi ake ngize ngikhulumeke leyo ukuthi ngizothi nesho ukuthi ile angimazi because kwavele wazenzakalela ubuya kathi ngiyolala ngaleya lale ngapha. Wena nobaba niyakhona ukuqeda 6 months ningalali ngobe 1 wena naye. Kuyenzeka. Wena nobaba niyakhona mhlambe i6 months iphele ungakamtshela ukuthi baba ngiyakuthanda. Sho mina naye ebona manje okubuhlungu. Sengathi angazi ngoba enye into engizwe ubuhlungu asikhulumi njengoba ngisho ukuthi makahambile uhambile. Even iphone call ninjani abantwana banjani akakwenzi lokho. Awuzizwe ubuhlungu kakhulu na weekend. Shoma bika la weekend. La hlala khona edrobheni fani umvakatshela. Bengiya mara manje kudala ngagcina ukuya. Wagcina nini? Ngigcine last year I think. Last year. Early last year. Na ufika le uthole like yonke into beyibonisa ukuthi uhlala yedwa. Ngiyakho kuyasho ukuthi khona ovakashayo because ikhona into engayithola khona. Utholeni? Ngathola ama condom angitshela ukuthi angazi wadwat ini wenza ngawo ini wadwat. Beka berekile or beka sava. Ngathola i2. Okay. Beka i2. Because into engizwisa And konje ama condom ezayi3 ne. Enye into engizwisa kabuhlungu and ngathiwa ne tight vele ne tight le ngabona ukuthi le umuntu osidudla kusiyami okay wayephiwa umngane wakhe wadwat ngathi okay ngaphuma kuyi. Enye into engizwisa ubuhlungu kakhulu jama kancane umngane wakhe wamnikeza i-tight yabafazi. Uthi umngane wakhe wenza ne ngathi waxabana nomngakhe so uyagqoke i-tight yomngakhe ngaphansi. Yeah. Whatever Moroka. Taba tša sesuo go bolla nnete di kweša bohloko di ne diputšo tše dintšhi tša go hloka dikarabo. Ene se a tsebe gore ka mola dulang ka gona ga se ka gagabo. Go nwa le ga a le mokhi a ka no kgopela gore a thušiwe maybe jwale ka ge a sene boroko ka mola gae gore le yeng go mo swarela motse. Gopola gore ge mosadi a emelela a ya ngakeng monna a se gona ebile se phate ya leeto leo la ngaka. Monna o kgona go itse ka gona mokhi a accuse mosadi gore o mo tsamaela dingaka. And since mogadi wa ge ba sa morate ga botse e ba problem gore yena a bitse ngaka ye go thea lapa la bo batho bale gape ba ka no boa ba mo atheka gore na o tšea ka sebete sa go bitsa ngaka ka mo gae. Ya wa bona gona mo malume ka kapa jwalo ka mangaka ka o mongwe wa mangaka re gahlana le bothata. Basadi ba bantši ba go ga boima ka magaeng a ba robale bana ba ne tšolopele bana ba bajwa banna ba gana go emaemela basadi maphelo a bana a stakile. Papa o kgona go ganetša bana ba gage gore ba emaeme ba sware motse. Papa a re a ke e felo a ke kerekeng a ke ngakeng a ke e felo ke no dula seemo seemi ka go no swana go no hlakahlakana go ne nto e lokang. So vole ka mangaka re go ga boima kudu. Seemo ge se le so o bolela nnete re ka se re ka go bereka motse wa mama. Fela potšišo ko gore na o molli wa rena o fetša ka go dira eng. Ene se re se bona mo o kgona go kwešiša gore gare ga mama le papa a go sane lerato. Lona le gona. Because wa kwa ke botša mama ke re na o qine nini o kutšele o baba ukuthi uyamthanda wa qina nini. Kona kudala ngoba yabo manje lento engiyibone weekend futhi lapha kule yandle yakhe. Ngiyavuka okay mina ngiyohlala ngale ndlini yotshani vele because umuntu ozukushisa ngihleli ngale mina mangicela ngene uyaphuma okay uyolala egarage. Uhlala esofeni ithulele nini uyabuya uyageza mangisukumile mina kahle uyangidoja because ngithe mangithi ngiyahla okay mase ngihleli uyahlala ufika uhlala esofeni uthi ngimcela ngiyohlala ngaphandle ngoba abantwana bazoza
mangihleli naye abantwana bazoza bazomrasela hawu ngathi hayi bobuti yini ngiyakudina na wena asakhona nami nje endlini eyi-1 ngisetsho manganeza umkhulumela igama elibuhlungu lo muntu lo ngikhulumela igama elibuhlungu and ngamtshela ngathi yazi bhuti ngiyabona ukuthi sengiyakudina igama elibuhlungu elithini mazothi ngiphume mina ngiphume ngiyohlala ngaphandle uthola mina ngihlele esofeni wena mawusendlini ukutshela ukuthi phuma uye ngaphandle bengihleli nesofeni uyafika ulala esofeni uthi mina mangiphume ngiyohlala ngaphandle Moroka sisi wa tseba ke ba le problem ya batho ba bomme le a botate taba ya mme e molaleng ene lenyalo le a lekang go le šireletša yena le a mmajuiša lenyalo le a lekang go le protecta ga le mohlomphe lenyalo le a lekang go le protecta le a mohlokomeza every day potšišo ke gore ge a bajwa o ikweile ntoo ya gore ge a ka tlhokofala bana ba gage especially ba yena a tlileng ka bona ba tlo ba koba ka mola because a se ka ga bo bona ba e boletše mo pele ga gage ke yena a e tlhalosang then potšišo ya gage ge a te potšiša gore ge nka tsoga ke hwile go sasa karabo o kry-a ya mohutama ngiyabacabanga nje abantwana bophuma bashonephi like bazotshela ubaba okay bamtshela manje ngisesekhona baba ayikho action ayithathayo and akanayo ukuthi uzohlala nabantwana abacomfort uvela ethi okay ishayile so ingizwisa ubuhlungu kakhulu leyo uyasebenza angisebenzi ngiyagula since ngayeka 2017 kusebenza uneminyaka engakusisi ina 37 years basekini bayazi ukuthi uyagula bayazi batse ba mo malome ka kapa nna se ke se bona re santse re kry-e monna wa sesi le bo mogadi boage ga botse iya banna ba swanetse ba tsebe gore ka gare ga lenyalo go nyala motho o mo nyala le ga botse ene ka gare ga lenyalo go kgona go fihla bolwetse because a gone nto e kušang bohloko go swana le gore ka tšatši le lengwe ke ne nneta re ba ga bo monna sesi ge ba ka kry-a bolwetse bo bo swereng sesi bo swere ngwana bo bona ngwana bo bona ra ba jwa makoti a tswa ka gare ga kamora go dula ka gare ga kamora e nngwe tabeng ke be e tlisitše ke boragadimo taba yeng ke be e tlisitše ke boragadimo gore re ne makoti o e leng gore ngwana bo rena wa ba jwa mo tlogetše ka gare ga kamora o ile go dula ka gare ga kamora e nngwe a se yona ebile ga e amogelege because malome ka kapa ge re nyalana a se gore nto e re gapeletšang gore nyalane ke thobalano ka gare ga kamora monna le mosadi a ga ba ele thobalano ke dilo tše dintšhi tše e leng gore di a bolelwa ka gare ga kamora maele go kgothatsana ene gona Moroka ka gore batho ba ke monna le mosadi ga neng taba tša lapa la bona ba di bolelaneng a go sane nako go bolela taba tša marato mo a go sane taba tša go bolela ka bana mo a go sane taba tša go bolela ka gore ka gara pele mo a go sane taba tša gore re ka bolela ka future bophelo bo ba bophelang ke bophelo bola ba gore ke rwele morwalo o ka gae ke tla o iša kae ge ke o raka morwalo wa ka ke o iša kae ene ntongwe ye santšeng ba e tsebe the more di-partner tše pedi di go e ba le nako gore o mongwe a robale ka mo o mongwe a robala ka mo baloi ba thoma go bopa ntho la ba e bitsang gore ke spiritual husband o tlo ba le tokološi e tlo go fepang ka thobalano gobane monna o santšeng a go fepe ka thobalano ga a sa le gona o tswile o ile ka gare ga kamora ene wa bona monna ga a kgoši wa mmona ra wa o kgošu mosadi ga a kgora ka ntle wa mmona o mosadi wa ka o kgora ka ntle so a go kgona ga le malome ka kapa gore monna le mosadi ka gare ga ntlo e tee go tswe dikamera tše pedi ya monna le ya mosadi a go sane lerato moo a le gona re a hlekesetša ntho e leng moo gore gore mo re bapala godimo ga kotsi ene a gone bokotsi ba go swana le gore monna a robale ka kamoreng ya gage mosadi a robaleng ka kamoreng ya gage gomme re ija dijo tše diteng re tlo bolayana
re tlo bolayana ene go o ka bona malome ka kapa o le mosadi o šetse o robala ka kamoreng ya gago monna a robala ka kamoreng ya gago is better o mo wane mo go lena a tswe stene gobane already šetse ka mogare ga lapa e le tenetse pedi o molo mong šetse a anela ga gage mosadi a sa tsena ka kamoreng ya monna a sa tsena ka kamoreng ya mosadi patere ka gare ga jarata e one a o tsebe gore o ka kua go yena o beile tlhare tse di jwang a o tsebe gore o ka mo o phetha ditlhare tse di jwang one day ka gare ga kamora ya o mongwe go tlile o tsoga nyatsi e ka ba ya monna e ka ba ya mosadi ene re o gatlhana mo legorong ke mohlango e ya go tsoga lešata ka mogae so go kaone ge e le gore wa bona malome ka kapa batho ba ga borena ba santse ba tsebe gore ntho ba reng ke lerato ge e fedile ene a se phoso nako nngwe go nore no motho wa modimo nna ke a palelwa ntšhuthelele peacefully re tlogelane gabotse seng ka dintwa because go ntse le ngwane wa batho wa bajwa potšišo ke gore na ga a ka ba ka kua bošego a collapsa o thuša ke ma and then ga a ka ra le ka mola ka moreng ya gage bošego a gatlhana le bothata bo bogolo ba gore dipula di yana a betha ke legadimo o tlo o thuša ke ma ga a ka betha ke stroke ka kua o tlo o thuša ke ma ga a ka palela ko go emelela ka kua monna ga ga a le gona ka mogae gomme a le ka kamoreng ya gage o a thoma go babiwa mo e leng gore o palela ko go tsamaya o tlo o thuša ke mang because a go sane communication mo go bona ene motho o mmona gore o babiwa mo e leng gore o ka se mo gapeletse gore a suele o ka se mo gapeletse gore a apeye o ka se mo gapeletse gore o tsene le thobalano le ene ene ge ba re ka gare ga lehu le bophelo re tlo no rula le ratana lentso le ba felang ba lebala go le nokela le gore le ka gare ga bolwetse ke tlo go thega ene monna ga se gore ga a thega mosadi wa gage ka gare ga malwetse ya gage o swanetse go ba le ntho ba e bitsang gore ko go lapa mosadi go motse ya malome ka kapa o santse o expecte di-challenge ka gare ga lenyalo leo tlabeng o le ka gare ga lona onkwa a re gane gore monna o ne phoso boragadi ya ge ba rogao mara gore boragadi ba feleletse ba roga mosadi ya gago ba fa ke monna access ba fa ke monna tumelelo ke dumelana le wena because ge ragadi a ka tseba ge nka roga mosadi wa ngwanesho a ka se tloa sampolediša ragadi a ka se roge mosadi ya gago ene ke ne nnete a re boragadi le bona ba wrong because molwetse o ke ngwetse ya bo bona be ba santse boragadi ba tla ba kgaleme wa bo bona gore na o dira eng ka ngwane wa batho o mmona se ne batswadi na ene nto nngwe re swanetse go e tseba rena banna ba re nyetšeng ke gore mosadi go monyetši malome ka kapa le ga geno a se gore santse o bapale ka yena a ke re ga gabo a ba moraka ba monyadišitše semmušo ba dumelelana gore no a tlatla godiše kgoro a se gore mosadi go monyetši santse o bapale ka yena ka mokgwa wena o nyakang ebe o ka re mosadi o kua ga gabo o rakile ene ngwane wa batho ka mokgwa ba jwang go nyakega ba gabo gore ba mooke re tlo mo thuša ra mo riela ditaelo a fola and then popelo ye motshwenyang ra nyaka go tseba gore wa e ka se rena e santse motshwenye because ga ya sekgweng makgowa ba re ga go ne molato ene di a kgonagala dilo tša mokhuto gore batho ba go bereke go ya sepetlele metšhene re ga go ne molato e le taba ya gore o sepela le dilo tše e leng gore ga di nyakege mo go wena ene ye nngwe ye ke nyakang go ilokiša le sesi a go kgonagale gore motho ba re o thwasetša gore ba re o swere ke popelo motho o thwasa because of go ba le badimo not gore ba re ke swere ke popelo o ka se thwasetse gore o swere ke popelo ene kobela ya gage ke maikarabelo a gage gore le ge motho wa motho wa sešitša a šitša le so ba santse kobela a leke ka mokgwa a ka kgonang so mo ke go sesi mo go hlokega thušo e kgolo kudu ka lebaka la gore wa bona motho o go betšo ene motho o no mmona re o duma lehu mara bothata bo bogolo kore gore bana ba ba tlo o šala le mang mara prof a dume lehu a netefatše gore ge yena a kere wa tseba re prof go ne le tlaišego ye nngwe e kgona go apara motho go fitla mo e leng gore yena ka bo yena o feleletša setlhoa sa tethata kere mara nna ke nyaka gore go sese kere ge e ka ba sese ga a sa tethata yena ga a sa tinyaka a rate bana ba gage kore a rate bana ba gage ene mo e leng gore kore a kwiše gore ge e ka ba yena ga a sa tinyaka ga a sa tethata a rate bana ba gage a nyake bana ba gage go ntwale a re no re motlho mongwe o duma o ka re nkano go tlhokofala ka tikhutša then ga a tikhutša bana ba ba dulang ba botswa mehle le mehle prof gore ge mma lena a ka tlhokofala le tsebe gore ka maska ga bolena o naganang ka bona ge yena a duma go tlhokofala then ke eng ntwe a e kry-yang ka bana ba gage ge yena a fetša go tlhokofala gore go tlo diagalang ka bona
and then ga a fetša go kry-a karabo o dira eng ka karabo ye a e hweditšeng a di selo ya wa bona sa mathomo monnola a se ba bona bohlokwa ba mosadi because ga e tla ka gae ntlo e right go ne mohlokomedi bana ba gage ba gona wa tswa mosadi nako ngwe ga ka no ya gae a fetša beke monna o kgona go bona gore ka mo gae go ne motho a shotang a se nka no bo bona bohlokwa prof lebaka la gore ke re soki batho ba e sa le ba bannyane kudu mo e leng gore monna a ka robala ka kua mosadi a robala ka kua especially monna o a bereka gore o fetša kgwedi a sa bone mosadi ya gage then ge monna a e tla gae o swanetše a tle madi a bela a fišetša mosadi ya gage gore ke ya go bona mmago bana baka a kere jwale ga a fitla a e direge ntho eo ene batho baki ba re ba nyalane ka 2017 right a thoma go ba jwa ka 2018 gore re ka gare ga lenyalo la bona ba tipsinne ngwaga and then sebakeng sa gore monna a thekge mosadi o a mo thekge wa tsere ka nako nngwe a usoki go jwale ga a sa bolaya ke malwetse fela o bolaya le ke taba ya go hloka thekgo o a ba jwa mola ba jwa stress se tekepedi stress sa bo mogadibo stress sa gore monna ga ne nagana o raka mosadi ka ntlong o re tsamaya ka ntle ge bana ba ka tla mo ba tlong kry-a ke dutse le wena then ba tlo tla mo go wena ba tlo nthasetša gane ke bana ba mamba ba swantse ba rasetše mang no wa bona malome ka kapa monna wa mama ga go ka kgonagala ga botsebe re santse re no bolela le ena ukudla lapha ekhaya mama ubaba osakunikeza imali yokuthi ukuthenge iloka nje cruiser hayi kunzima yazi kunzima bengisamtshela ngithi manje ngiye emsebenzini straight ngoba lento asangenza yona ibhlungu ukuthi ezinye izinto nginokuphila ngathi ihlanzwe like mangiyikhuluma mara ikhulume kunzima ngenxa ukuthi like mathenga impuphu fana mabe ngicela ukutshela mangani ukuthi namanje ufikile ufike wathenga impuphu maqeda lapho ushiya 300 thenga impuphu nama 2 kg ye-fry pack maqeda lapho uya ushiyela i-300 150 abantwana okera 150 shuthi mhlambe ngizothenga isinko iphelile walo 150 le because isinko siyadura angeke uthenge uzothenga shoti itswayi yime ngibona shota yime ngibona ne-300 uzoyenza ini wabona ngamtshela ngathi yabona the way usoyenza ngakhona mina ngathi ngizogcina ngihamba because ngiye last I think bone mangani last week bengiyakhuluma nobhuti wakhe afika nje ngathi ayibona inkinga nangumuntu angasafuni ukusupport wa tseba mosadi oke monno la o monyaletse gore ga botse o monyaletse lapa la ga ba monyalla yena go gore ga botse ga monyala o monyetse gore ka lapeng la mmage go be le motho a tlhokometseng a monyalla yena gore ke nyala mosadi yaka o e leng gore nna le yena re tlo ratana ra hlomphana ra thabišana ra kgaogantšha ke lego o monyaletse gore batswadi ga ba gona ka lapeng ga gone motho that is why a ile ga a fetša go monyala a mmea ka lapeng la gabo a sa bona bohlokwa ba gage because ntwe ba monyalla yona e gona e ya phethagala ya yabona lento nayo mangwane ngomtshelile futhi ngathi mangwane yazi lo muntu lo ngathi bamfostile ukuthi angishade the wenza ngakhona moroka a go kgonagale man a go kgonege ene wa tseba sese wa bona mo radio a gone moremi wa tlo go botsang gore o ye go nyaka Stan a gone kakapa wa tlang go botsa gore o ye go nyaka Stan a gone motho wa geno wa tlang go botsa gore o ye go nyaka Stan a gone motheletši wa tlang go botsa gore o ye ba tlo e bolela batheletši mara nto o swantse mo itsebe ke gore choice mafelelong ke ya gago because motho a kwa bohloko ko wena nna a re ko bohloko a re bajwe rena a re bajwe motho a ba jwang ko wena motho a kwa bohloko ko wena so batho ba ka no bolla dilo ka moka ga tsona re ka no go kgothatsa ra go dirang mara still ge o tloga mo o sa gona ka molapeng leo ba bonang bana ba bannyane ba go lekana le di-love o sa boela gona ka mola lapeng le la ba go rakang ka ntlong o le mosadi ya ka mowe ba go rake ka ntlong go swana le go raka motho ka gagage mosa o ka bolela ma beke la e fetile o ile go nna ile weekend
peana ge ke tswela mmathuding ke mo dumedisa ke re a re ko ntlong ka re mo setilong ke a lapa ka ona ke ntse mo sofeng a re ke tsamaile mo letšatšing go a fisa e re nne gona mmathuding ra nna peana ke ga tla mpotsa ka yona taba ya grocery a lla dilo tsa grocery gore bana a bana dijo ko lapeng a gona selo ebile ba le sekatlana peanong ka re ke gore ile ka re ge dijo di se teng o ne o tla ko go nna o checke gore go na leng e sentse o emetse yena gore a tle a re bjanong gape ke boletse le yena mogare a beke ga mphetola a ira selo ebile ka tseno ke mokibelo ka re orit go lokile botsa bo a butage ditaba tse ka moka gona bjanong then ge yena a tla ba mme mofase ba bolele le yena o a tswa ko go a buti o mogoane a re o tla botsa ba bang ka gore yena a ana matla go fitlha ko go bona bo a buti ba ka moka bobedi ba bona le mmamogolo a bana ba emaeme thata le yena nna since ke fitlha mo moteti ne a re founela le bosigo ka bo 12 o tlo founa ke a tsoga ka 12 mmamogolo ko godimo o tsogile boramogolo ba tsogile re agagage re humana a omile mogotlhe o ka re ga a sa phela a tonya go fitlha mo re dira meetse ra mothoba re dira morapa re dira tse ka moka re lala ko teng bošigo pula ena nako e nngwe furuga letšatši le hlaba mmamogolo a re a ke founela rakgadi ya bana sala mo founela mošo wa bara ka moka a tshwara founu ra founela rakgadi ya bona o mongwe o a le ntwane o ile a namela ka yona nako e atla a re gore le mpitsa ka pela ka re tla re bontshise mo gape motho o ne a ritse gore kobja o omile mo gohle o omile ga a bolele o tswallegile ga a dire selo o re šupetsa ka matsogo gore kae ke bohloko kae go diregang o ne re šupetsa ena a re itse gore re tla go bolaya ke motho mara bo ramogolo ba bana ba mo thekgile thata le yena mmamogolo ba sepetse ba kena mo le mo ba ya thukwe ka yena ba ya go itse gore kgante wa ya a sa fole motho mama ke go botse ge batho ba ka bogadi ba thekga makoti ne mara monna ga ge o atlileng ka yena o dira eng mmamogolo o ile a mo founela ne e le mokibelo a morare namela o tle kwano ka pela o ile a ba a fetsa a tlile ga fitlha morare motho o re tlabile bjanong ko wena o re rometseng na a founa re mo iseng kae a re ko re tswang ba re go tle wena ko teng then o ile a tsamaya le ramogolo mbaya bja nna ke ge ke boela gae ko apea ka se ka itse gore ge ba le kwa ba feditse ka goreng ko teng mara dilo wa di utlwa go mmotsa then go di dira go mpala sese o kwane le monna gago ge o ya go thwasa sizwene like the time bengihamba naye the time siyohlola yonke into besihamba sonke wavuma ukuthi uyokuthwasa wena because beyangithi besazi ukuthi ngizophola emva kwalokho so isibhedlela ugcineni ukuya ngigcine last year ngabo I think bo August so into ekuhlupha kakhulu ngesinya kuphela ilento nje edlala la esibelethweni lento and then itokoloshi ayifiki lapha kuwe ukuthola ukuthi ilala nawe ubusuku niyenza nayo iyangenza bese ikamera le langale kulala ubaba khona kutlini ubani wena or uyazenzelela kwenza thina abantwana isikhathi nami nokuyilula besikhathi esiningi angikhona ukuhlala pha lento angikhona uyobona ubuhlungu wakho ukuthi ungakhodlela uhlale phansi ngathi ungaloku wehla ungafuni ukufocus akubo isikhathi ngihamba ngiclean ngihlale phansi ngiphinde manje ngoba sesinithi akathengi ukudla makafikile lapha ekhaya ukudla uyakudinga yena uyakuthenga kona mara ukho enough uyakuthenga kubi enough because kuyaphela part neviki or mhlambe akubi enough kazi kunabantwana uma uzothenga impuphu uthenge le ishibonyana then bese ushiya leyo lona athi ngizoyifaka uthenga macocotsi like maloba ba re rekile bupi le braai package epedi gape braai package ichelwa letswai ichelwa di beef stock izinto njengalezo lento bengisho ngithi yazi mina njengomama la ekhaya makushoda mina ngibona ukushoda insipho kwasha kushoda ekushodayo kubona imshanyelo imfaduko ngizokuthenga ngani and into engizwe ubhlungu kakhulu mabezi ifamily yakhe izongibona uzohlula umuntu umenzele ukudla uzobona ngathi umuntu oncishana kanti akazi ukuthi kwenzakalani la ene sesi ke nyaka go kwisha something mathata ga go ke a mantši mara ke a mabedi mathata ga go ke a bolwetši
and then le ya go se be le perekišano ka lapeng le ba bo monna including monna gago o nyaka go thušwa ka eng to mina mangazibona ngipholile Jehova o nyaka go fola ne angazibona ngipholile ezokunya ngisana ndaba nako and then o awe gore go a kgonagala gore dilo tše di go hlolang bolwetse di ka be di le ka ga bo monna gago ge moroka a ya go go alafa o boela ka kua ga bo monna gago dilo tše la di go tanya gape and ye nngwe ke gore ke na le go tshoga gore motse o la batho o berekiwe beng ba bona ba sa tsebe e tlo go fetoša moloi understand e tlo mo fetoša moloi ebile le nna nka ba bothateng wa tsere e go kgonagala wa re sa foune le rakgadi o motee goba re leke go bolela le mogalabe wa mama nke re ko mahlakori a mabedi a ba zame rakgadi rakgadi goba mamara goba monna o ya ke mathata ka kapa right motheletši wa motse community radio gona fa le go 96 number 3 FM re sa le ka mo diphapošeng kgašo mogagešo a rena le tlhokaina wa rena mo o e leng gore o lla ka taba ya tshwaro ye e sego e botse ya monna wa gagwe o lla ka tshwaro ye e sego e botse ya dikgaitšedi tša monna gage e le go bo mogadi boage ke no se tsebe wa tseba ke no se tsebe se se unya ka go fola into engikhalelayo okunye angisana ndaba nako okuningi ngoba the way sengingakhona vele sengitshela ukuthi yazi noma ngathiwa phuma uhamba angisana ndaba sale o ya neng gageno ekhaya ngicine last year I think ngabo because ngeke ngayikhaya ngahlala 3 months last year think ngibuye October or October sicela lawa manamba ngasinikeza maybe umyeni or what mawukholakala ithi sikhulume nomyeni wakho alright ya ungabizi emoyeni alright ngizokubonisa wona ya sesi ubaba lo samthanda ne hayi ukuthi manje ngizisa ubuhlungu kona umntana ngiyamthanda umyeni wami mara makuthi mhlambe yena akasenakho lokho then dibo kapa yena monna tlhokaina ka sebele fa mo e leng gore mohlomongwe tše dingwe tša ge re ka hwetša bao ba babedi ba ka kgona gore botša ntongwe ye e leng gore mohlomongwe kgaetšedi ya rena ga re botša yona mohlomongwe ka baka la go e lebala ka baka la gore dilo ke tše dintšhi ka kapa ge o šetše o kwele bohloko gabotse o ka fetša ditaba tša gago o sa dipake gabotse o a hwetšagale alright ka kapa radio wa bona moroka ke sa bušeletša man ke sa bušeletšang monna sesu o monyaletše lapa a monyalela yena lapa la mmage le be le sene motho jwale le mošokiša napile ba mo fa pressure gore a kgone go nyala nagana and then ka moraga gore o hwetše dikgotlopo kua monna a dulang o hwetše bo ditofi bone le mmele before ba jo angisuwo umuntu onomzimba vele mina mara ngicwele ucwele mo kae sengisho ukuthi ngicwele like ngifiti akusuwo ukuthi ngisidudla umuntu namahlalo ka moraga gore o hwetše dikgotlopo o hwetše ditofi
ditofi kore se o bona gore wa ka mo nka tsena gabedi ka fa o ile wa kwešiša eng ka monna gago jo ngizwe ubuhlungu ngoba ngathi mangimbuza ngazo wabona umuntu abenechiki ngavela ngaphuma kuye vele because like bengekho right because ngase ngafonela omunye uRakado omdala omunye nje omdala ngina problem wekhabo le ngamtsho ngathi hayibona imhlolo ngithola 1 2 3 endlini wathi thatha uzoyibuza ukuthi kuphi uyithathe uyise kuphi ngathi hayi ngaza wathi hayi nithatha uzoyibuza ukuthi kuphi ikuphi yena uzobona ukuthi ngavela ngayishiya khona lapha ubaba akaphenduli mhlambe ubusy sicela amanamba waka auntie ya mo bophelong basadi ba swanetse go tseba gore dilo tše dingwe di boima kudu ga re tsena ka tabeng ya lenyalo le ne le ditlamorago malome ka kapa ene le na le di-challenge tša gona bontši ba batho manyalo a bona a sentše ke gore ge ba gahlana le di-challenge a ba dule fase ba lokiša di-challenge tša bona ba lokiša ka mokgwa e leng gore no go nyakega gore dilo di loke ka gona so mmešo wa lla le kgono a gone ntho e lokang mo go yena malwetse a diphile maatla boroko ga bo sa le gona ditlaišego di tletše mo go yena so a re lekeng go bolela le ragadi re kong gore ragadi a ka re fetola reng and then mme a tla kgone go kry-a thušo so ubaba o enze konke kuphelile akakoloti next ekhayikini koloti lutho ene ngalesikhathi lesa uthwasa umndeni wasekini bonceda or benikeze ubaba kuphela nguye wayenza konke ithando belisese right yena uke wangithanda mangikhuluma iqiniso uke wangithanda before 2017 lenyala beline mengwe ga mekae le dula 2013 o le kopane 2013 14 15 16 17 a nyala 18 wa thoma go ba jwa dilo tša feto ya ga botse gore dilo di sentše mohlomongwe nka no re di sentše ke go ba jwa ga mme ka baka la gore go ra gore tate o ile a bona e le strafo kudu gore a dulele mme a sa kgone go kopanela mapae le yena ke no itše a jwalo ya ene yona ya go kopanela mapae malome ka kapa re swanetse go tseba gore ntho ya diragala ka gare ga manyalo a mantši go na le nako e leng gore mosadi o kgona go ba jwa mo e leng gore ge le thoma le re le gatlhanela mapae o kry-a kwa bohloko bo e leng gore ga kgone bo kgotlelela a se gapeletše gore o mo gapeletše nto golo kore o mo thuše gore a kgone go ba right a be gabotse so bale problem e kgolo ke gore mo lapa leki le sahletše ke dithokolosi lapa le le ngadišitše monna ka rumong ya gage meleko ke mentši e leng gona ene o tsebe gore lenyalo ge batho ba nyalana le ba babedi a se batho ka moka ba thabang ba bangwe di wishi tša bona gore lenyalo le le senyege ene ge ba šetše ba thoma ba bona seemo se ba so go ne le ba ba tlogang ba thabile ka nnete le yena mmeku wa gae ga nyalo go ne ba e leng gore ba bolela ba re no aye mara o tla bua gobane o phadile bana ba basadi ba bangwe so ga se gore batho ba batlang kua lenyalong ba apere ba tšhepile ba bang ba etswa go reka diaparo fo go ya lenyalong ba thabile ka mokana ga bona goba ba tlo go lebogiša ka moka ba bang dipelo tša bona di bohloko so nto e santseng o e tsebe se mo bophelong go boima kudu so monna ga go be a go rata potšišo ko rena go tšhentšitše ge go e tla kae that's why ke botšišitše ka rena ke eng nto e montšhitšeng ka gare ga ka mora so nka lesikhathi lesa o kula bagala le kamereng lakho esikhathini kusho ukuthi mina esikhathini ukuthi mina ngihlala emzini nabantu kakhulu ngihlala la ekhaya vele ngiqale ukuhlala la ekhaya vele bese njengoba ngisho ukuthi mangibuya le ukuhlala emzini nabantu ngabuya salala siyi-2 wavela umntwana saseparate because bengimuntu ohlala nenini uyolashwa nenini kuphi nenini bengihamba umuntu ohlala emzini nabantu afunana nempilo so umntwana lo omncane unaminyaka engaki wenza 2 years ngo-April shuthi nina ne 2 years ningahlangani kusho ukuthi angeke ngisho ukuthi 2 years because like but isikhathi kuyaphela boma 6 months 3 months iyaphela bareng kana ga jiri bareng Ithabile mina
right motheletši wa motse community radio gona fa le go 96.3 FM re leka go hwetša o mongwe wa leloko la botate mo e leng gore mohlomongwe re tla kgona go kwešiša gabotse gore go diragala eng mabapi le tabeng ya makoti ya bona le morwa wa bona Manguza sesi umuzi lo yanicine nini ukusebenza? Umuzi lo namanje nini? Bewini December nakhona. Ubaba weze nomuntu ukuthi azosebenza. Nakhona waze ngamtshela ngathi sacela silande umunye because like angithi mina ngiworried ukuthi ngiyagula ngiphuza indayene nendala zamoshakala. Angikhuma naye ngathi ayibo asilanda umuntu kunomuntu abamshoya endaweni so wayale azi ngamlandela wazogcina wavuma weza lo muntu nakhona ukuza wakhe umuntu uyambona ukuthi angimthembi ini what Mara wena mawubhekile abo anti bayakuthemba. hayi angiboni Mara akekho amagama amabi ke aphuma lapha ukuthi mhlambe bakuthatha njengomuntu oganga lapha ekhaya. Engingakusho ngoba khona igama elaphuma kusho ukuthi khona umunye umama lapha yani estradini ujwayele ungibiza makoti vele because uke wathi ngelinye ilanga kimi yazi makoti ngiyawarisha amagula kanje bengisacela at least uke uzame ngihambe nawe esontweni ukubona because asazi ukuthi uyosizakalaphi mangicela ukuthi ngihambe naye esontweni nami okay ngatshela uRahadi ngathi okay ngikoma noRahadi nini siyahamba nalo mama siye esontweni nini nochama amagama ukuthi ndo mama ngihambisa inyanga ungabona angakaze mama kahamba inyanga loya uhamba isonto that is why ke re go jwale ge moroka aka go thusha wa ya go berekwa motse mola itletle ba bona o ka re ba bona o ka re mohlomongwe o a tobora mma go rena re a le dumediša bile re a le amogela lena go lapitšeng tša kgolo go motse community radio nna ke nna morwa motšha maubane le gona re gona mma go rena le thieleditše sealemoya ga se la thieletša re ne le makoti wa bolena ka fa mosadi ya kgaitšedi ya lena le ya motseba kere le ya motseba le phedišana jwang le yena kgaitšedi ya ka kua gae ga go ne bophelo molato ke eng go sena bophelo kgaitšedi ya kana ba 2022 ya ke rita go bolela le 2022 a sa go pina ga botse o ka re ke 2022 ya re ile ra fapana le baka eng ile ka ya ka ngwana ka gae nna ke dula ka ke dinyetse gomme ebile ke dula ka gape sa ta ba jutsa ke ngwana a mathomo ngwana ka a re go lwala ra tswa ka disata nna re ka go ngwana ka re fitlha mpira e le gore a se bolwetse gore ke bolwetse le nyakang go phethelwa ka gae okay so ge re fitlha ge re tso boa ka ya ka gae ka thoma ka bolela le ausa ka pele ka botsa sese ka re sese ke tso isa ngwana so so le mpho o ka re ke taba tsa modimo ka mokgwa ba mpotsang mpotsa gore ke taba tsa modimo tshwanetse ke ko lapeng ke botse abuti ausa ka re okay ka bana abuti ya gona mo eme o tla re ka mokipelo ga fihla wa ya ka ga yo ba mmotsa ya ntiela tabe ya ntiela gore ke emele mokipelo
ka re le ngwetsi a gešo gona ke ka gae ke fihlise melaetsa ka fihla ka mmotsa mogadi bo go mpona ke le so ke lwalela ke ngwana ke lwalela ke ngwana ebile ngwane ba re gore a lwale gore mamaka o nyaka kgomo tshwanetse re mo hlabele kgomo ka gobane mme o ile seantlo mme ka nna ile seantlo ga a tlhokofala ga a hlabele fela go ya ka mokgwa ba bagolo ba re boditseng ba ile motho ga ya seantlo ga a hlabele kgomo ya mogoga ore ya tlhokosa mara ka mokgwa ba tswang go mpotsa ditaba ko ke tswang ba re go nyakega kgomo mara ba itlhalose gore ke kgomoa ebile kgomo e tlo re tšhetšhela ka ntsha ka mo lapeng ke tlhalosetsa mogadi bo ka nako eo mogadi ba wanna ke a lwala ga ke na bothata nna tshwanetse ke phethetsa gešo nna tsa bolenang ka setse kgomo ke nna ke ra wa mogadi bo ke gopela gore o mphetlisetse melaetsa go abuti a wa ka nnete ga gona bothata ke a boga ke tla ka gae ke tlo kwa ge ba mpitsa bo abutaka ba re go mmetsa metšhini e ke fihla abutaka o kwatile go kwata o kwatile thata ke na le bo ausaka kana bo ausaka ba le ke ba boditseng ge ke lwalela ke ngwana before ba e ba mpha maela gore a mane o ka se re ngwana rajo a dula ka ena wa ka ena ke na le bona ka moka mogadi ba go ile ga a bolela taba a go gonne ragadi o tlile mo a re ga a fitlha go tswa kwa tswang ga boa o kwa tswang ba mmoditse gore a butago o sa tlo berekela lefela dilo tsa gage di tlo fela tsampa ga gona nte e o botsa ke mogadibo ke mogadibo a bolelang ka mo meeting a sa bolela mantsale a ka a gore ko ke tswang ba mpotsitse gore ngwana a lwala go nyakega kgomo ge le sa phethe kgomo e tlo fapana ka mo lapeng ebile se sengwe se sengwe se le nang le sone se tlo fe kore le tlo fe dilo tsa lena dimpho tsa lena di tlo fela ga e le ka mokgwa o e bolela gore aowa a butaka nna ke ile ka re a buti dilo tsa gage ka moka di tlo fela ra e bona so ke thome ke kwate ka gobane mantswale a se ke a boletseng thome ke kwate ba ntshole ka moka ke re ka a ka bolela ka mogolo a re gomme wa boletse ka mogolo ebile wena wa laola ka mogae ba ra wena ebile ba rala nna ka nako eo mogadibo o letse nako telele a tla ka mogaka ka tle ka mo ka dula ka mogaka so ka nako a bolela mantsao ke ge a le kaone ile kalla tsatse ka kapakalla ka ra go tshwenye o fodile jene that's why o bolela mantswa nke bo mpotse gore mogadibo ke fodile ka jene ke so tshwenyega ka go boa o tlo ntlhola ke mo saletse le bana nako e telele a bereka a šile bana ka moka ngwana ge go monnyane o fepile ke nna wa boraro thata ebile kgaitsedi kaka ntwa ya gago le mogadi boago since 2022 until le kgono le sa founelane le sa etelane ebile yona ntwe ya go tšhentšha mantšo fela ka mokgwa ke gopolang le awe gore abuti ya lena ga a sa robala ka kamoreng e tele mogadi wa lena wana a ke awe ka gobane sentse tšatši lele ka se ke re kwana ka bona gore ka gobane ba re ke a laola ka morae a ke dule kgole tse dingwe a ke di tsebe wa bokae ka mogae wena nna kwa boraro ka mogae monna gage ko mogolo go wena
ko mogolo mo go nna ke latelela yena Makoti Makoti why mogadi wa go a itla go wena o fetša o change mantšo? Mina leyo angisakhumbula, ngifuna ukukhuluma manga leyo angikhumbuli mina because into eyasixabanisa mina ngiyazi kahle because khona ngelinye ilanga umyeni ngasho ukuthi mina indaba yaqala like njengoba ngisho ukuthi u-auntie lomncane ngathi wacela imali kumyeni wami yokwenza amazipho. Qale nje khona lapho macela imali yokwenza amazipho. Mina ngimangele babathathu Jehova. Umyeni wami bese kudala ngimtshela ukuthi ngicela imali kulona yokuthenga lo mntana ipullover yesikolo. Alathi ngizokunikeza. And kwakusebusika. So ngamangala ngelinye ilanga hawu uchama umuntu unginikeza imali. Ngithi mina hawu imali lena iyani uyabona. Uthi mangahambe ngiyonikeza u-auntie. Uthi ufuna ukwenza amazipho. Ngathi mina hawu. Konje wamazipho ngiyena lo sikhuluma naye? Cha akusoyi. All right. Ngathi mina hawu kanjani manje? Because mina ngacela imali epullover yomntwana esikolo. Walokuthi uzonginikeza. Lese ichama kanje ngathi ngicela ngangifaki. Ukubona because like mina okwami akuzwakali but okwa-auntie and especially okwangizwisa ubuhlungu kakhulu ukuthi amazipho lokho kwami okufunayo kumntwana mina kuze move. Yabona indaba yakhona ngayitshela ukhona usiswa umyeni wami omunye osePitoli. Uyimuntu benginokushare naye izinto bengumtshela. Wathi kimi yazini into ezoyenza ukuthi nina nizwane nabo sikwizwa bakho. It's better ukuthi nihlale phansi. If ever ukhona umuntu into engamphathi kahle I cough out. Ngazama mina ngakhuluma nabo sikwizwa ngabacela ngathi ngicela ukukhuluma nabo. Yena u-auntie nalo mdala okhulumayo khona igama alikhipha wathi yena mama yakhe amfundisa ngokuseka. Asho kanjalo because mina ngangicela ukuthi because yena umuntu vele umuntu okwatayo umuntu ongalayo umuntu othulayo njengoba vele nje umuntu makwatile ukwatile. So ngangithi ngifuna ukuavoida leyo nto leyo ukuthi sazana umuntu ngasho ukuthi ngicela ukuthi umuntu into mayengamphathi kahle usho ukuthi into ayiphatha kahle than ukuthi uzothula mina ngingazi ukuthi inkinga yakho ekuphi because kona leyo ayisho angibe mela asho ukuthi imphethe kabi azange ngitshele mina because into ngitry ukuavoida leyo ukuthi mangithi sibambe imeeting sikhuluma ukuthi umuntu ngicela ukuthi into mangaphathi kahle ungasabi ukuzongibuza uthi why wenza into so ngizoxolisa makumele ngixolise ukwabona ile igama likhipha ukuthi hayi yena mama yakhe amfundisa ngokuseka. Ekhabondota akho uzwana nobani wena? Usho ukuthi ngasho ukuthi abantu engazwana nabo yibo labo yilabo bayithu. No ngitsho ekhabondota akho straight ngikhaya uzwana nobani? Angithi ikhabondota yami basele bayi3. So abo arakade azwani boyithu shoot lo mncane ongcono because kumanje siyakhuluma but uyabona ukuthi akusafani njengasecaleni. Lo sikhuluma naye manje uyazwana naye? Asikhulumi ke nayo anti omdala angikhulumi naye. Anikhulumisana? Asikhulumisana total. Niqine nini niqale nini ungakhulumisana? Since sagcina ngalanga lela beza bazo nangangazi nokuthi kuzoba nemeeting abona ngabo nje sebafika sekukhulunywa ukuthi kuzwa nemeeting angiyazi ke mina leyo ngabona ngabe sebazongisekisa. Right. Khaitshedi ya ka mogaleng. Papa le rata lapa la ga bolena? Le rata khaitshedi ya lena? Le rata go bonane le mosadi a tshwana le banna ba bangwe lapa la mmago lena le tuka mollo? Jwale nkane ge e ka ba le rata jwalo le sa hlahle ngwano wa batho gore le nyaka gore a phele ka tsela ya mohuta mang le kgone go phedišana le yena gore a kgone go kgotlelela abuti a lena and then a kgone go aga lapa la ga bolena? ka kapa a itse ge ba ka go botsa lentswe la gore ka mogai wena wa control lentswe le la ba le tswile go mang? Le tswile mo go mogadi wa ka a botsa a buta ka gore nna ke a controla gae. Wena lentswe le o le kwele le tswa molomong wa mogadi wa go goba o le buditse ke a buta go le ba babedi? Ke le awa ne re le mo meeting ke nako ba mpileditse meeting so a botse a re ebile wena mogadi wa gore wa mo controla ka molapeng. Nna
ne ke tloga mo gaka ke ya gae Michelle ke tseba gore mogadi wa ka ke motho wa nang le malwetse ke motho a sa phelang ga botse ke hlola yena Michelle ke mo direla fela le fela ge o fitla lebe le kwana jwale ka motho le mogadi boage and then ge e ka ba be le tloga le kwana ka nnete ruri Makoti ge e ka ba bo kwana le mogadi boago a e tla go hlola go thuša malwetseng ka go nkane o bo botša monna gago gore mogadi boago wa laola ga a tlile gae kusho ukuthi azange ngilikhiphe direct ukuthi uyalawula because into anti beyanokuyenza engangiphathi kahle vele beyathi mafika khona ngelilanga wafika oyefuna ibhodo ngokwabona mafika ibhodo azange ebona like njoba ngisho ukuthi ma umuntu angithi mele like njoba ngikhona la mele ungavela ukuthi ngizolone ibhodo leli la Marita ngizofuna ibhodo leli kube khona indlela ukuthi okay ngisacela ukuboleka ibhodo izinto ezikanjalo kwabesibili khona ngelilanga ngangihambe naye lo mama lo kwakhuluma bona kwakhuluma yena uanti ngelanga le meeting ukuthi mina kunomama okuhambisa inyanga ngihambe naye lo mama loya esontweni so makabuye uanti bewumuntu vele bekeza azo ayina mangifika ngithola uanti yabona ngisho abantwana ngithi kuanti hawu ngelinye ilanga uzongithola ngingekho uyabona wathi kimi uhamba phela ushiya isikhiya uyabona nayo leyo la ngimangazi ukuthi hawu kanjani ngizoshiya isikhiya kanjani ngishiye kubani ngazini wayimela nje ukuthi mawahamba phela uboshiya isikhiya angayithulela nalapho ukwabona okulikhipha direct ukuthi uyacontrola azangize ngilikhuluma alright wa tseba Moroka go ya ka mokgo ke kwang taba ya kgaitsedi ya ka mo mogaleng le mogadi boagene ba lušitše ke abuti ya ba lušitše ke abuti nke ke no re boledini mogadi boganyana mogadi bo le kae re gona ke ngaka Moremi o le bolela le yena ka re na le Makoti ya geno mo Makoti re wena le yena a le boledišane so a se taba e botse taba gore le seke la boledišana ene o a bajwa ene bolwetši ba gage bo hloka gore boragadi le mothuše ka gore yena le monna gage ga ba sa le bophelo ba ga botse ene a go kgonagale gore re ka bitša ba gabo gore ba tle ba mo hlokomele ka kua gae ka kua ga bolena a ke re go ntšwe le la bona gore le tšwele ka gae so go šetše yena le ngwana bolena ka so e ba boima go ngwana bolena gore a emelele a tsebe gore kore ga ema le e tla bo ka re o ema le mosadi ga e tla ka mo e tla bo ka re o ema le bana ba gabo wa ikwešiša so potšišo ke gore na ragadi o ka kgona jwang gore wena le yena le tle le boledišane gobane sebakwa sa lena sa gore le seke la boledišane no ba ntonyane yona ke ntonyane mara nna la botenya re kwana thata nna gore na ile a re šia matsebeng a abuti so abuti a šenke ke mmona a kwatile tšatši lela a bolela mantswe ke sa bolelang so gabotse go ya ka wena ragadi bo duma gore Makoti ya geno e be motho wa mokhutama nna ke duma gore Makoti ya gešo a tsebe gore bana ba lapalela a re nyako mo tseela lapalela mara a tsebe gore ka mo go na le bana ba ka mo a ga bana ba gage ke ragadi ya bana ba gage le ga go ka direga bjang ke bana ba ge ba e tla mo wa gana ka bona so ne ke duma gore ge e le go le nna then a tlogele bana kore o duma gore a tlogele bana ba tle ba bone ragadi ya bona o duma gore Makoti kore ke duma gore kore se re fapantshitse nna la botaka
ke duma gore ba setse bona ba le ba babedi ba setse re se bolele se fele le nna e ntlhoba boroko tabe tlhoba boroko ka bana abuti ke abuti a nnoši ga gona o mongwe ke na le mengwaga bana ba ka ba tsebe ka gešo ke na le mengwaga ke sa ye gae 3 years ka moka bana ba no maketse wa baraka a baraki bana ba ka e sa le ba banyane ke ba santsong ke tsamaye le bona ge ke ya ke bule le bona ge ke boa a shiba ya baraka aowa ke no be ke kgopise ke taba gore ba re ke a laola gomme marane ko ka ena ge ke šatso ne ke šatsetsa bana ba gage šwena ke aene mmotse šwena o go thieleditše ebo o nkutlwisitse bohloko thata a šinke ke ilwa la abuti a šinke ne ke thoma tšatši lela so ntho o ikhositseng between nna la abuti a ke tse gore e tla lokala mara e nkutlwisitse bohloko thata ge go ka loka ge nna la abuti re ka boelana then re tlo boelana family ka moka and a se nna ke nnoši kwena le mang kgaitsedi ke nna le ngwana ausaka le ngwana gešo wa ntatelang wa laston so wena lena le nagana gore makoti a bolena o le lwesha le abuti a lena nna ke bone a hlanotse mantswa a ke tsore ke re nka a bja kgaitsedi ke nyaka go kwešiša a kere wena go njwale ga o sa tepolelela o ne o nnoši o tsentšhitše le ba bangwe ka gare ga taba ye ge o re a se wena o ne o nnoši jwale putšhwa ka ke gore wena le bona ba o bolelang ka bona gone jwale e leng ba geno o bona o ka re makoti o fihlile a kere a le kwana jwale ka bana ba motho a le lwešanang ke bona ka mokgwa jwale o be o duma o kare go ka diragala eng gore le boelaneng le kwaneng le yena jwale ka mogadi boa lena ka baka la gore ke kwa o tloga o gatelela taba ya gore le ge a ka dira eng o rakgadi a bana ba gage jwale ke nyaka go go botša nna gore le ge go ka diragala eng le yena ke mogatša malome a bana ba gago a ke gane aowa a ke gane tate ka kapa ya sore ke be ke re le ge a ka dira bjang bana ba le ke rakgadi a bona ba tlamo ba rakgadi re nyako tlamo mara mama wa gana wa tseba wa e kgaitsedi yaka o ka se re o elwa le motho wa rata bana ba gage a go kgonagale because le nna ge motho a sa nthate a sa nnyake a gone gore nka tle ka thabela gore bana ba ka ba phela le yena ba kitimela lapeng la gage so ntwe go ra gore ntšhang bana mo go yona if e le gore lena le sa nyaka mosadi wo gore e be mogadi wa lena e be mosadi a abuta lena and then le beng family e teng lokišang di-differences tša lena le tlogeleng taba bana mara nto o swantse mo ikwiše ko gore a gone motho a ka thabelang gore bana ba gage ba e lapeng le e leng gore yena ga ba monyake ene ke dumela gore le wena o le motswadi o ka se dumele gore o phošane le baagišane ka noga ye e phelang mara bana ba gago ba bapale ka baagišane o ka se dumele le taba mohuto mogadibo kore ke nyaka gore re be honest ke nyaka go go beela yona ga botse bosempolo ba gore mogadibo wena le yena ga le boledišane ga le nyakane so o ne right ya gore a ganetše bana ba gage go tla ka lapeng la gago up until le solva di-differences tša lena so kgaetšedi ya kampotse mo e le gore wena le mogadibo le lwela taba ya gore o mongwe ke sehwirihwiri wa lwele taba ya gore o mongwe ke sehwirihwiri tabe e nna e nkutliseng bohloko a bea mantswa a ke mmoditseng ona ka mokgwa ke mmoditseng wena o mmoditse mantswa goreng e le ka mmotsa gore ko ke tswang ba re go na le mokgekolo a nyakang kgomo so ke gonana gore mokgekolo ka bana ba mmole lekaleng e ka ba mama since le mama a sa direla mogoga gore tlhobosa
wa ka mogolo ba bagolo ba re boditseng gore a di nyakege ke nagana gore e ka ba yena e ka ba mama. Alright, mama gago o tlile le Seantlo o tlile le Seantlo o tlile mola sesia ga šitša robetše ka mogare ga lapa a tsoša lapa leo a kere and then wena o ile ge o etswa ba re mmago o nyaka kgomo ba mpotsa gore koko ngwane o nyaka kgomo ke kwa ngwane o ka lehlakoreng la bopapa goba la bomma a ba e hlalosa gona mowe a re emišeng santse re tle re lebelele gore na ko kwa ngwane a nyakang kgomo kwa lehlakore la bopapa goba kwa lehlakore la bomama then wena o ile go mmotsa yena a phetola ditabareng ke ile nna ge ke mmotsa a re nna mogadibo ke a lwala fota ka mogae a ke na bothata ba tsenela dipheta mara le nna tshwanetse ke phete tsa gešo. Okay, e sware gona moo wa itseba taba e bolela mama kusho ukuthi ngiyayazi mara yabona le kuze ngizothi kumele ngiyophethe zakwethu sakhuluma ngendaba kwakumele ngiyokwakha kwakune complaint yasekhaya yokuthi ugogo wekhona into bekayifuna ukuthi ngiyenze ekhaya ngathi okwamanje ngisafuna ukuthi ngiyangibhekele engihluphayo because into bengisho ngithi yazi ezinye izinto anti bengumtshela ngithi yazi anti ngiyagula ezinye izinto mani ngitshela ziba heavy for mina ukwabona because kwesikhathi bengingimtshele ngithi nabantwana izinto mabazenza ngicela ningangitshelini okuningi ukwabona ngoba kuyangilimaza okay wena no auntie Ragadi wena le Makoti ke kgopela gore le mpotse mo le lwela taba ya gore o buletše taba ya kgomo ya boa ene diphetogo ya boa ya le dira gore le palle ko go boledišana ke yona fela se se le lwela mina futhi engakusho okunye ngasho ukuthi enye into yaqala endabeni yemali eyayibhadara lo yamama lo mama lo beka washa jona khona mama beyanokusiza uzowasha and uanti ngangikhulume naye kahle and azange ngize ngimfihlela ngamtshela ngathi yazi anti ubhuti wakho angumtshelanga ukuthi lo muntu lo ngomisile because ngifuna ukuthi sihlanganise sibhadare insurance enye ngifuna sihlanganise ngale mali yakhona sibhadare i-society because ubhuti wakho akanginikezi imali mama ngali indaba masesenini sengiqhamuka sengifonela omunye usisi usisi wakhe wasepitoli yazi indaba yenu ayizwakali Ragadi taba lena ya gore le lwelang a ekwagale vale nna ke letlale ke lefa dipotšišo bjale a ke re lena le alwa ke le lwela taba polelo ge Makoti wa ka hlokofala o tlo tla lekhulla gage why o etla lekhulla motho o sa mmoledišing ka gore go njwale le a phela le palla ko go lokiša taba tša lena bobedi ga lena go njwale ra Ragadi ruri lena le ka lwela taba gore mang o boletše lentšu so la palla gore le tle ka gae le tle le dule fase le re no Makoti taba ye ga ya bolelwa ka mokgo le ka mokgo taba ye ke e boletše so and then a re ilokiša re founele a buti re bolele le yena Makoti ge Ragadi ga ka hlokofala o tloa lekhulla gage wena o dirang ka ra mmolediša ngizoya ngiyosapota umyeni wami ke rela re o tla bo ya go dirang ka ra mmolediša gapa o mmolediša ene le ka se re dilo tše e leng gore le di dirile le phela la nyaka o tla o lokiša dilo mola o mongwe a šitša robetše and then potšišo nngwe se yona mama bophelo bo sesiwa bophelang ka mogageno ba bolwetše ge ba ka robethile ke stroke ka kua gare ga lapa la geno o swanetše a thuše ke mang ge lena le sa mo thuše na mama a ke itse ka bane le nna sa le ka thuša before nko bolela le Makoti ya geno se lokiše taba lena le tlogeleng taba tša morago taba tšeo di diragetše ka nako di diragetšeng ka gona ke kgopela gore taba tšeo di fela le kgono re thoma taba ya gore wa lena go tloga mo re ya kae cause nna nka se thuše Makoti ya bolena lena bobedi ga lena le lwela tabanyaneng nyane ya go se re selo wa tseba Moroka before se ya bolela mowe a gone batho ba bakang taba e so ya be ya fihla mo ntwa ya bona batho ba ile ba babedi a ba re botse nnete
ene kore a ke no tloga ke sa dumele gore go a kgonagala ene ge se a re mo mogaleng a re e sale e ba yena ga senke a lwa kapa a fapana le ngwana mmage ga ke tlo dumelana le yona bana ba motho re phela re fapana re lokiša bophelo bo tswela pele re gatana dikgontshe bophelo bo tswela pele then ge e ka ba bona go ya ka bona ba nagana gore makoti ke ena e leng phehli ka mo gae o mongwe mosadi ntle ge e se wo ba tlo kgona go mo kgotlelela jwang because a ke dumele gore a sale e ba yena a seng ka no gatana dikgontshe le o mongwe wa bana ba mmaga bana ba motho re yalo bale nna potšišwa A ka ke šiona ya dumele. mafelelo ga etsedi yaka ge o lebeletše makoti o swara abuti ya lena gabotse nna ke bona motshwaro gabotse o bona makoti a swara abuti ya lena gabotse ee makoti wa lla o re abuti ka gare ga lapa ga a sa robala ka kamoreng ya gage šetše e le mengwaga abuti o ne kamera ya robalang ka go yona makoti o robala ka kamoreng ya gage gore a re ka kua ga geno go šetše go tswile dirumu tše pedi tše e leng gore ke tša balekane o mollo mongwe o ne le kamera ya gage o ka ba fa maele ka gore mowe ke nagana gore mogadi wa ka a nne fatshe le abuti ba e bolele tabe ge ba fetso e bolela ka e le gore ya kala a bitse ba bagolo ba e boledisane e ya kwagala wa tseba o baga gabotse jwale wena o tekaga jwale le mogadi bwago nkore re kwe wena go o tekaga le mogadi bwago gore le tekaga jwang nna tate nna le mogadi wa ga ke itse gore yena o nyaka eng wena o nyaka eng jale ka ragadi a bana gape o ga bolena ragadi o ga gore ee so o ra re wena ragadi o no reng ge motho a le ka geno a sa go bolediše o utlwa bohloko ee so wena go ya ka wena o reng go makoti gona potšišoši le nyaka go solva ke mang wena le makoti ka gore dintwa tše ge di thoma beile lena le ba babedi na ile rena re le ba babedi jwale di thomile ke lena bo lena le nyaka go solva ke mang ntle le gore lena le ba babedi le to solve gone jwale nna le olwa go fitlhaneng ka re nto ngwe le ngwe e santse e be le mafelelong ene moroka sesi including dikgaitšedi ka moka ga tsona ba swanetše ba tsebe gore ge makoti a dula ka gae e le mosadi a abuti a rena ge re fitla ka gae re ya kokota ra dumediša ra fiwa madula ra dula fase a gone mosadi wo a ka jang monate a no bona mogadi wa ge šetše a le ka moraga ntlo a topile mo goma a ya go tlhagola lapeng la gage e ka no be e le megoma ya bakgekolo e le dithoto tša bakgekolo e le dijwana tša bakgekolo maraba nto ke problem o mokwele makoti o ileng rakgadi o ile a tlo go tšea poto o no šupile ke be ke nyaka pitša kapa ke latile pitša kapa jwang jwale ntoeki e diregileng e makoti a fetšang go e tlhalosa a e dire ke o a nnoši kapa ke bagabo ba nnoši e diragala malapeng a mantši mo dingwetši di šetšeng le malapa so basadi ka moka ga bona ba swantše ba tsebe gore taba yeo e wrong go tsena ka lapeng le ge ka tlhoele ka ga geno go ne le motho a dulang ka mowe motho o deserva go tlhompeo motho o deserva award ka lapeng moroka re a tsena re ya kokota ra fiwa madulo ra dula fase ra dumediša gabotse le tsogile mogadi bo ao a re tsogile man jwang ke bo bontšhi ka kua ga ke be ke re lenkadimeng a raka le kiribana le ge e le gore ke tša mmago swantse o di kgopele go ne motho a dulang ka moo ka baka la gore ge re ka tla ra re ke tša mmago rena mmago rena o tlhokofetše di tlhokometše ke mang dilo tšeo wa e bona wa bona gona moo ke bothata like ka gare ga lapa go nyaka tlhomphano ene go ne dilo tše dingwe malome ka kapa re swanetše ge re le batho re di lebelele re ka se re lwa ra palela ke go dula fase ra lokiša dilo
na ba tlo di lokisa mohlang go ne lehu na ke thaletše polelo ya mogadi bo mo mogaleng ge a re Makoti o swanetše a tsebe gore ka mola ke ka gabo batho o right wa re reša mara le bona batho bao e leng ka gabo bona ba swanetše ba tsebe gore go ne motho a leng in charge ka mo gabo bona so batho ba ki ba swantse ba lokiše diphapano tša bona ba hlokana batho ba ke o ke rakgadi ola ke moga tša malome batho ba hlokana ba swantse ba lokiše mathata a bona jwale yena o kgona go eletša abuti ya ge le mogadi ba ge gore na ba direng go lokiša mathata a bona mara yena o palela go go tekeletša gore na a direng le mogadi ba ge gore ba loke alright Makoti wena bo bona ukuthi le ndaba lokuthi izokwazi ukuthi ilunge bofisa ukuthi uanti ayenzeni mina engifisa njengoba basaqeda ukuchaza ukuthi cela ukuthi umuntu mangena azi ukuthi kunomuntu ohlala la because like nami ngumuntu wesifazane mina benginalo ukuthi ngifisa ukuthi ngingahlala kwami yazi umuntu wesifazane uhlale kwakho kungabi bikho like abantu bakufilisa ukuthi akusikini akusikwakho hore kanjani hore because enye into engizosubhlungu futhi nale ndaba le ukuthi bazotshela abantwana ukuthi akusikini la ingizusubhlungu but angeke ngize ngibe ku-anti ku-anti lo angikaze ngayizwela kuye ngizwa kulo anti omncane utshela abantwana ukuthi akusikini and okubesithu wayekhuluma phambi kwami ngayikhona-ke le ayikhuluma ukuthi wena umamakho mangashona wena ntokoza ukuthi umamakho mangashona wena uzohamba la ekhaya kube ukhuluma u-anti lo cha akusuye lo bekhuluma lo mncane asikhulume ngalo anti lo sikhuluma naye manje ufuna ukuthi u-anti lo abe umuntu onjani nabe ngifisa ukuthi sihloniphane like nokuthi like njengoba bengisho nje seqaleni ukuthi into umuntu mangamphathi kahle aka u-anti umuntu onenhliziyo encane that's why bengisho ngicela ukuthi into mangamphathi kahle angifesi because ubekuthiwa vele lento le engicela ecaleni ukuthi sikhulumisane if ever umuntu into ingamphathanga kahle ngaba izange izifike la because ngabe ungitshelile ungilandela ukuthi hayibo maye masowenza 1 2 3 3 wenza kanjani ngaba ngithi ikhulunyiwe yandlula manje ongitshela ukuthi yena afundiswa ngokusekho ukhetha ukuthula ayihlalele le and u-anti mawuzothi wena why abantwana angaze ngalela mntwana mina ukuthi eze kuwe and futhi nawe cishe mina nawe siyafana because nawe abakho abeze ekhaya kubo since le ingane ziyandlula azingeni umuntu ongenayo lo mncane ubuthi lokuphela aboshadi baphelela le ngangababona amangwane kodwa bayazi ekhaya azange baze bafike but ngiyithulela ngisho nix but angaze ngalela mntwana mina uthafile kwa mogadi Makoti ke gopela gore mogadi wa go šoma mogale mogadi wa go šoma mogaleng nke o mmotse gore o duma o kare go ka diragala eng gore wena le yena le boelane khuluma naye ufisa ukuthi kwenzakalani ukuthi nibuyelane nomkhari wakho izinto zilunge zibe kahle khuluma nomkhari wakho mina into engiyifisayo bengifisa ukuthi sihloniphane and bengifisa ukuthi omunye abe open yazi ube open yabona mawuzoba open ukuthi into njengoba ngisho ukuthi umuntu into mayengakuphathi kahle ukhuluma ukuthi into ayikuphathi kahle ikhulunywe indlu because kumanje mina first of all uyazi ukuthi ubhuti wakho akakusumi umuntu okhulumayo mina angazi ukuthi nobaba bathathani ngakabi mina angazi ukuthi ni right nje angazi nix because baba bathatha akusumi umuntu okhulumayo and sonke siyamazi nawe uyamazi and so makuzobe ngathi yimi engixabanisayo mina angaze ngixabanisa mina so wena awuna inkinga ukuthi umama ulokha nje uanti lo hlale naye phansi nikhulume mangabe kukhona la unephutha umtshele bese akhona ukuthi umforgive naye ayenze futhi umxolele injalo uxolana kuyafuneka ngoba igcine sizodinga naye uzongidinga nami so siyadingana kahle kahle njengoba usho siyadingana empilweni khuluma naye umtshele ukuthi le ndaba le iphele ikhona ukuphela namuhla anti ngiyazi njengoba usho ukukhuluma iqiniso ukuthi ungihlengile impela unginakekela ungisiza but ke na lokho kwasixabanisa bengamelanga ukuthi ngaze kuhambe kwazi kwafika la bemela ngabe sikhulumile lento yandlula so ngiyacela ukuthi kube mhlampeke kube khona indlela engenzeka ukuthi kundlule lento yethu because into encane vele isixabanisile mtshele straight ukuthi anti la mina ngiyenza amaphutha khona ngicela ukuthi ungixolele
ibeke straight ungayisali. Yebo-ke anti mina ngicela ukuthi la awuzwe khona nginyathele khona ngicela ukuthi ungixolele ulale ngenxeba. Wamukwa Ragadi. ke mo tsile mo O reng? a re gopela gore re tshwarelane nna le ene Aga. ma le dirileng phosho ke mo tshwarele Jwale Shidiwe di ka go wena Ragadi. a ke na bothata le nne mogadi o go tshwaretse le nna ke gopela o ntshwarele se ko go dirileng sone. Aushe. Yeah. Re a leboga. Ragadi. Yes. Na Ke gopela gore ke le ngaka Mremi. O bolele le abuti. Abuti le mogadi bo ga ba phele ga botse ka gae. Abuti le mogadi bo ba sa pheleng ga botse ke gopela go bolele le abuti gore nna le ka kapa re gopela go tla go bolela le yena mabapi le tabeng ya bophelo ba gage le mosadi wa gage gobane ga go le phedišano e kaone. Ene mosadi o wa bajwa ene ka kua lapeng la ka kua gae o bona dilo ba re go ne le motho monnyane wa go lekana le lofo le re wa apere thai. Bone ke thato motho. So and then go na le morokaganyane fela kgaitsedi ya ka o nka khulumi abantu ngamagama ngetsho ngiyakhohlwa yo. Yeah. And then ba re gone dilo tse di sepelang ka kua gae di mo pallisha go robala go na le dithokolosi tse di mo tsenelang o kwa bohloko mo tabeng ya popelo o ne le bothata bo bogolo ba gore yena le monna ga ba sa sapotana ga botse a go sa ne bophelo ka molagare ga lapa so be ke duma re go ka kgona o botse abuti gore no nke re tle re gatlhane le yena ka gore nka se kgone go tsena ka kua gare ga lapa le la ka bereka re se ra gatlhana le mong wa motse ene nka se thuše mosadi wa gage nna le yena abuti re se ra bolela gobane ke tla ba wa phošo ene mosadi o go tla mo a paule motho o a ba jwa o nyaka thušo so ke gopela gore le family o ba botse gore ba se ke ba motlalela pelo ba re o šetša sepetša ile kae gora gore taba ye ke gala bona gore a ke kry-e thušo jalo o bone gore ke nyake thušo ka lehlakoreng le lengwe so o tlile mo ene go kaone ka re le golle wena le yena le boledišana gobane ke gale le sa boledišana so se ke se gopelang ke gore re bolelele le abuti re kgone go mo thušetša mosadi gobane ke gala ema monna modimo fela a se ke ba lapa solang ka mosadi a gaga se ba fola mosadi o sa ntše a fola be ga botse and then ka gae go kgone go ba le bophelo bo boraite. ke tla bolela le ena na. Okay. Ke lebogile kudu go ne le ye nngwe polelo le nyakang go e beya Ragadi iše ka ya šiwe malome ka kapa kgaitsedi ya ka bele re le rata go dirang ne ke rata go leboga re kgonne go leboga ao batho and then la tseba re gopelang kgaitsedi ka mokgo ntate Moremi a e bolelang ka gona gore o gopela gore o bolele le abuti yago and then ge abuti a etla gae kapa o mo gopele gore a tle gae re gopela go mmona mabapi le mathata a lapa la gage le lapa la gabo and then ge a tlile re tlo tla gae re tlo bolela le yena mabapi le mathata ka baka la gore ngaka Moremi ke ngaka ya setšo o a kwešiša gore a gone gore a ka phethela mosadi ditaelo monna gage a sa tsebe ga gone gore a ka no ya go thea kapa go swara motse wa ka kua ga geno abuti ya lena a sa tsebe a kere Ragadi ra gore le direng jwale and then le re tsebišeng kgaitsedi a rena ka mo o swere di-phone number tša rena ka moka a re tsebišeng gore no Ragadi o boletše le monna ebile monna o tlile gae kapa o tla gae re tlo tla ka lapeng re tle re boledišane le lena and then ntate Moremi a kgone go thuša mogadi wa lena ka baka la gore ge mogadi bo malwetši a gage a ka be a ka hloka thekgo malwetši a gage a be a motšea abuti o tlo hloka mosadi
lapa la ga bolena le tlo hloka motlhokomedi. Jwale re a kgopela kgaitsedi ya ka gore ebe wena o tšeang karolo go lokiša taba ya abuti gore a tle gae, and then re tla re kgone go bolela le ena, and then Makoti a kgone go kry-a thušo fa. Le tla dira jwalo. Kgaitsedi ka ke lebogile kudu, ga ke tsebe gore na mohlho mongwe go na le se e leng gore Moroka o rata go se fetiša ga alright ne o re lokile. Kgaitsedi ka re lebogile nako a lena ke re Modimo a le thušeng le rena re tlo le thuša gore le tšweleng pele le phedišaneng ga botse le mogadi boa lena, ka baka la gore ge le sa rate mogadi boa lena go swana le gore a le rate abuti ya lena. Thank you ngwanešo. Moroka napile ino e ritela o e ritele go fitlhela o ba fa di phone number fa. A ke leboge malome ka kapa, a ke leboge le sesi go tla mo lenanegong se segolo. A ke bontšhe sesi gore mathata gage ka moka re tlo lwa le ona, re bone gore re ka mo thuša jwang. Kgaitsedi ya ka o berekile, re ya go lwa ntwa e kgolo gore bolwetši ba gago bo fole, o kgone go boela o be gabotse. Mathata e leng gore bo gahlana le ona a kgone go tloga mo go wena. Se segolo ko go boledišana le mogalabi wa gago, ba re dumelele re kgone go tsena ka molagare ga lapa, re bone gore ka bereka jwang. Magagešo a re reng ge re rapela mathata ke a mantši mo lefaseng matšatšing a bolekgono, nke re no kgopelang gore Modimo banna a re lebeleleng banna ka gare ga mathata a re leng ka gare ga ona, ge re phasa re boleleng le badimo ba borena ba re ntšheng dipula tša moya mešoro le ya di bona. Mathata a aparetše bana le ka mola lefaseng la moteti bana ba babedi ba šetše ba tsamaile ba bannyane. Nke re no lekang gore banna ge re rapela banna re no felang re bea le bana ba bannyane ba dikolo. Dinomoro tša kua ga Moremi ke 079 170 9862 or le ka founela 060 959 0303 079 170 9862 or le ka founela 060 959 0303. ka mola Facebook page ya rena ke Dr. Moremi. O tlo kry-a letlakala la rena le na le 155K, ke lona leo e lego gore ke la nnete. Go ka bona le lengwe wa kry-a ile gore batho ba gona ba sa lefasana ga se lona. And then ke sa bušeletša go batho ke re batho ga re berekišaneng re thušaneng ka mokgwa re ka kgonang ka gona. Kudu ka lebaka la gore go ne le batho ba ba felang ba rata go dia boradia ba gore ke bongaka Moremi, ke le ba hlokomeleng le seke la romela batho ditšhelete ka difounu ba re ke bongaka Moremi, le tlo feleletša le wela mathateng. So ke lebogile kudu go boledišana le lena malome ka kapa, batheeletši ba Motse Community Radio Station ka dikgokaganyong tša leago go berekiša didata tša lena. Felang le re thekgile ka mehla le ka matšatši go kgoneng go ba le tšwelopele mo gore na ke a leboga malome ka kapa le bo Abutkeni Mtswala Thabo Makua ntate Lešaba ka mo re leboga thata, mme re tla mo thuša ga gona bothata felo. Nna ke lebogile kudu ka maatla. Re a leboga Moroka, ke go kwetše kgole jaana mara bo kwagala.